le chanteur kabyle, voilà, Alors là, je suis en train de faire le partage pour des personnes. J'ai quand même des comptes qui se sont abonnés à mon compte, même s'il est à Daouniou. bien sûr. احنا نتفرج المفغان احنا غير الشطوح السقيا على قرمطية كيداغان أرجوك أنا كما إلا ذاكين كما ثنا مزيغ وين ديولين سنديض غيدنا واقيلا أنا. Alors, parmi tous ces personnes-là, ولا حدا كون راه ديالي. Voilà, pour le moment, non. Pour le moment, non, personne. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, si tu veux mettre une chanson de quelques minutes, ça sera génial. Je te demande, Maître Mlarid, la chanson de Matoub Lounes, de Sikara, mes frères et mes sœurs à l'Algérie entière. Non, mais comme je veux bien, mais souvent, comme ma page elle est structurée, à chaque fois que je fais passer une chanson de quelqu'un d'autre, c'est un avertissement. C'est comme si que les droits d'auteur et hawaja. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors c'est le dernier clip je fais passer que mes œuvres. Voilà. Mais à partir de demain, on reprend le Mondol, le direct, c'est beaucoup mieux avec le Mondol. Ok, c'est parfait. T'es prêt, Amiroche? Oui, je suis prêt, ouais, bien sûr. Très bien. Dernier rappel, tapotez s'il vous plaît. Hier, on s'est dit jusqu'à 400 téléspectateurs et à un moment, on se retrouve à 80. Donc, parce que à cause du signal, il a un faites votre possible, ça vous coûte rien de tapoter, d'aider surtout le live à qui nous sauter à qui nous arrête sur le et à qui nous نهضر à qui نقلق. Très bien. Tapotez le live s'il vous plaît, faites le partage et tapotez surtout, ça protège le live. Ciao, ça va couper le micro. Amiroche, comme première question. Oui. Comment que tu te retrouvais, puis tu fais Rimani, un jour à l'autre, les Français qui font tu sympathises pour le Mac. Wesh dek, ولا كيفاش؟ كما ثورة ثاني والله تقسيط يا راه وزالي ساكن قرن. Merci dans plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est une question qui se répète à chaque fois. Moi, dès mon jeune âge, moi, الأولاد اسمي الأولاد ذي القريد الأولى. Alors, أين ضرنا 63 65 في القبائل. ذاين اللي قبل العقل أين ضرنا دي لا كابيتي à cette époque-là. مولانا سمحن دي تروحي نسل وغلنا الوذرار بور انستوري ان ايتا ديموكراتيك دي تموتن الجزائر موتنا ثني يرحم ربي اسمي موتن نكباب اسمي موت جا فيكو 7 mois سكي في كرا داكني دي l'acharnement né alors depuis l'âge de 16 ans كيني sur le terrain mais à chaque Kabyle il y a même dans mes actes aussi c'est pareil, c'est pas que des mouvements. Même dans ma vie réelle, jamais j'irai Qubeyli là où je peux faire quelque chose pour lui. Jamais. Alors avant de soutenir le MAC, j'ai soutenu d'autres mouvements auparavant. Ahmed l'UFFS, Ahmed l'URCD, surtout l'Arache, j'ai fait l'impossible. Si j'ai bien compris, donc tu as soutenu toute partie politique, si je peux tout mouvement politique, le MCB, qui oppose le gouvernement de l'époque. Exactement. Le MCB, lire, le RCD, lire, le FFS, lire, l'Arache, lire, surtout l'Arache. Je me suis vraiment donné à fond. Marlene Ouathmathnena, quand même, on doit réagir. On n'a pas le droit d'être indifférent. C'est tout à fait légitime. Et après ce midi, d'ailleurs, je l'ai dit en maintes reprises, c'est de ma faute. J'ai commis la bêtise impardonnable. Il n'y a qu'à te dire أسيفي تساوين تجور نقول لي ثالمي يقول يحمل يغزري دماغ أمي الربراب نتسعين نقوبليث ويقا ذاكي هذا غادينا في قراينا سي با بوسيبل الربراب ذا الربراب وزمر دار السفكض الصيف النظام. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
لو كان دي حرشة لو كان ماشي النية كي كنت نفاقي تقبيليت تعدى في اللي en 2012-2013 j'étais bien, j'avais le meilleur cabaret de France أغالين دفلي جو سيت ميم لو نو يوث قرناس يوث تشمم تاكنا تا مازاليت راساكي ديال المكتب ويوتا في مانيس ديال الماك قرناس السوامان تغلي دفلي الوقتني أكن ملا ناكو أغالين دفلي ماشي داينا قابل أي غار بور كال ريزون هاك دينا بور كال ريزون يوكاد غادي تسمح سيسن باسكو تو سامبلومون تروحون دي لي شونتور دو راي دون مون ايتابليسمون الور كوم يسون بارانو عميروش ما ديتاش كدار جابوني ما ديتاش رضا طلياني دا حبابي ولا زكا غير تلازكا ليترنيتي باسكو لا ندير كازنا كودي اللي غادي يركزني يدسن باش خشاب خالد جو لو كوني مامي سورتو تو الموند jamais j'ai eu un différent avec eux alors oui كذا كاش خدمن مي ولان تروحون روري لي رايمان يا حاركين يا خبيث مثوله يما تدا كوم دابيتود يما مسكين والله كانوا يدفكر ردوني تاخير ثروه رقمه في الجلتي حاشاك الشميثه مي كذاكي كيسكي سي باسي ناكي ابري روحن بلو لوان كو سا اخا ماكي ليطابليسمون كيك ساميروش دي بانيولي توفيق جينيرال توفيق إذا ستيوغن بور مانيبولي لي كابيل أما كان إزيكزيست ديجا دي الوقت الني بدان ديجا الغاشاس نتفاقن كو دي زينيورون دون سو موفمون بون جي تونو تيت إماني الوقت الني ولا شطاس هكا كاين لي ريزو سوسيو جي تونو تيت في كاسنيني سني لقن من بعد يكشم ديالنا يون ومذان كالكين كو جو كوني تري بيان كو جو ريسبكت بوكو اوسي حميد معلم الوقت الني تي كومام ريسبونسابل ديال الماك ايش قايتي فرحات وكلش وساد انك لاقا نهضر ناس كما مرحبا يسيك يا با سوسي نهضر يعني لا فيريتي سقنعث يوفى بلي ساغ الحق ولا شوين ظلمه وشي بالا باش الظلمه يا وين الظلمه قبيله منك من يسوسوف ناريغني تغال تدارو قادوميس سي با بوسيبل ني قبيلي يونيون تحواج غيرها سو ماروت سي سا البروبليم قبايلي يمي قبايله مي كذاكين اذا يغيبو تساوي نساسيف وثنا حوايج راه الحوايج الانتيليجونس لا ديبلوماسي وقاد يسند مسليين وقاد يسند داشو ميقارن مدن ثاسرتيتنا لا كولتور الا قاتل وما يفابر دي باكاج باش هاديك الشغل داكشيني سوغ لي ريزو سوسيو ترقم دي الغاشي وكذاكين قرنك سرجان شاف ما قرا ما شاف ما عندهم حتى علاقه مع السياسه ني مع لا كابيلي الريان ديتو سي لينيورونس توتال سمحي لي ابا يقنع يا حميد معلم ونهاريتي يعني لي ديغا اين وغلط سي ثمورث ils m'ont piégé dans une radio ذي ليون المر الوقت الني لا ريسبونسابل دو سات راديو زعما مساليت نغي روح قرناس دليل ils m'ont piégé دينا كرا لي مناس د العجب فقاسن دي الانترفيو ني ديجا فقا بلي يا مالاز كومونسا ولا شي ندنينا داكور نا كاسمي ديكشي محمد معلم ذي اللعب قدرات زاين كيني دو ما بار يجن كان ترونكيل يوسي يا ربي مي سي فري وروغال غير كان كاين واش نفكي غير لوكازيون كوم سا لوكازيون كي دغليك كش ما غارت مورت 2015 كش ما غارت مورت جي يو بوكو دو بروبليم لينا افيك لا فامي نبوتفليقه سورتو سعيد هذا كيقارن الى قاعد خدمتين ليطر ديكسكوز بور فيفر اون الجيري صافي الجزائر كينوان هذا غادي نطردقها اسميتو غالا سوالني داك كاين لي ماكيز يروح ضروري الوقت النين اوبارافون يروح ضروري يدا دوك كمال ترويح ما سروال انك تبارتيسيبي لي ناسيونال نيغ خدمينس انك تبارتيسيبي هاد الشنو هنا الكراف دي ثقيل لا فيريتي الكراف دي ثقيل سمحي excuse-moi je vais te poser une question précise par rapport à ça à ce que tu vas répondre maintenant je veux savoir est-ce que c'est eux qui t'ont cherché Nouven, Imekwalan Belik, Derak William, Derak les partis politiques. Donc, c'est le MAC qui a fait appel à Amiroche, vient le rejoindre.
Ça de un. De deux, est-ce que tu peux nous donner la date exacte? De trois, quand tu es arrivé, tu as sympathisé avec le MAC, est-ce que tu as eu des documents de leur part? Est-ce que à tout prix? Et parle-moi du début, comment qu'il était avec le MAC. La vérité, jamais je les ai cherchés Nkini. Jamais mon anniversaire est rohad. C'est un serpent. J'étais malade, je le remercie. J'étais vraiment gravement malade à la maison et avec la délégation du MAC, les caméras, les TV, dans l'entreprise. Jamais, à chaque fois, أنا استياسة مثلنا يرى الوقت الني ولاش الديراباج هاكي تسنى في تقبايليت وقيل هذا الوجه فلان غنغاكوا في تقبايليت هاكي باسكو نتا لا ساكو ديكس on est tous victimes. Suite ce qui s'est passé pour le mois 2016 en Algérie, même le directeur, ou je me rappelle le détail, c'est pas grave, même le directeur de la chaîne 4 a été suspendu 2 mois de ses fonctions par rapport à mon passage, le passage de mon clip. Attends, j'ai souffert, j'ai payé très cher à bon, معليش 2017 on était comme ça, c'est la drague de loin. Après 2017, j'ai soutenu ce mouvement, j'ai fait un clip, تروحوا على مارش نسن سوالا دمثلي une marche, mais الوقت اللي يا ماشي واقين لان يافي د لا كريم ديال الماك لان وراو تفاميل تاع الساكين تقدرات. D'accord, la plupart je venais كوي منسن et بس نيثن مثلا وني متفاقم même un peu trop tard mais معليش وني ديوغال ناكل وبري داك النار وين نقبل. Il y a des gens qui pendant la période ils se sont rendus compte que les Ramadan ou Farand Felles, c'est ça. C'est de l'Olof, de الماك كاين اسم الله غدنا. J'étais acharné contre le pouvoir algérien de l'époque, le système de Bouteflika. J'étais sans pitié. D'ailleurs, juste dire j'avais pas le droit de garder le silence. وسنقرا غير القبيله شي يضرون ذا شوت الموفمون ياكي صرا اون ترايزون دو ما بار صافي كشي اللي تسلك كذا قرو كنقول له تجيها داكور. Autrement dit, tu fais ces lives-là pour deux raisons, si j'ai bien compris. La première, c'est pour défendre l'Algérie. Et la deuxième aussi, c'est pour faire réveiller les âmes. Non, ماشي ذاك الاخر نسمح لك ماشي ذاك الاخر c'est une réalité au départ avant ce qui s'est passé en Algérie قبل يضروا الحراك قبل يضروا كوخ السراقي وسعينا ce genre de comportement, ce genre d'idée parce que à leur tête il y avait Bouazizi Tchibib auparavant. Bouazizi Tchibib بدنا نقربان نقتدوا مانتربريز واش العوده وين يوكلال القدر de ma part jamais que ça fait les docteurs jamais de la vie. La preuve Bouazizi Tchibib يقيم ذنب toujours propre dans son combat. Parce que je ne suis pas contre l'idée politique quelconque. Mais tu dois respecter. خطر جينا غدي مزورة جينا غدا تريزور ما تدمض par exemple je fais juste le lien ما تدمض 63 les anciens maquisards les vrais révolutionnaires ولينا الوذرار contre Boumdine ديال الوقت ني بن plutôt Boumdine était chef de l'état-major. Alors, au Linar Wudrer, moi, en 497, compris mon père, Kabyle et Grohan, d'autres régions d'Algérie aussi, et l'UFFS de l'Ouaktni. Mais c'est que le problème, Asmi le Maroc, il a voulu profiter de la situation, il a l'Algérie, et ben, moi, si c'est d'accord, c'est Boumdine, non, on n'a plus de problème entre nous, entre Algériens. Autant que le Marocain veut profiter de la situation, ils se sont retournés contre le Maroc, l'armée algérienne et celle de Mohamed Oulhaj. 24 heures, Bouina Senoujd'a déjà. 24 heures, le Maroc est revenu face à Nice.
Ah oui, c'est ça les hommes. نكون تورا ما ندر نقبل البطل يتعدينا فاتمثلنا نكاكيني غير نشوز يغاضني ماشي كان شي طو حتى سي يغاضني محبس مسكين يقروح كان كاكي باسكو يزنزاس نتيركا سي كريمينال de la part d'un politicien ونتحذر أثمثنيس يزدم كان سوق الروس ذي العيب أم القرآن اللي يقيم دون لا بوبيل دو l'histoire éternellement واش نقرر c'est bientôt l'indépendance c'est un rêve il y aura jamais l'indépendance de la Kabylie il y aura jamais un référendum افقثر ست خمتين تبغام alors نكاسمي اللي غدينا par contre en 2019 dès la première marche pour le Hirak كشمة أرتمورت حضر لا بروميير مارش خدمة تبويرة جيت à Tizi à Béjaïa à Akbou à Alger j'ai marché partout contre le système de Boutef d'accord qu'est-ce qui s'est passé le 14 juin يضرب ذو خسار un kidnapping juste après le concert un concert grandiose de Goukbou يضرب ذو خسار on m'a pris on m'a kidnappé à 1h du matin. Et grâce au service de sécurité algérien, si je suis aujourd'hui devant vous, je suis vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte par la suite, avec les enquêtes et tout ça, on s'est rendu compte que ça a été préparé pour faire un soulèvement. إذن كيس نديوسان دخل في الجزائر ماشي بوكاذنين الروم ماشي غاسم دمو خرفي العيب pour dire si le pouvoir algérien زعما كيما kidnappé. C'est faux. L'enquête a prouvé, parce qu'il y avait des militants du MAC, سحرصن تفلي toute la journée, ندو غاد نوالي الكالا عدا الصحاريج بغ مجيد عقاد ذي مدوكاليز نكيتني يبوين النية تزريض ولاش أي حاجة ديري تزيد دونيت أم النية. Il vaut mieux vivre parano que d'être naïf. كرويموا هي مثلا العبد تاع السانيمانيس دوينا كان يدير اللي تودرت العالي ما مينوي اسمي فوق الكونسير عاود سغيماني و تو الى قات نديبوزي غاسميت نديبوزي غير صحاريج وقولي غدو واحد يدير لا فواتور هي ضرات ديك خسار les insultes le manque de respect ça dans une période très difficile pour moi la vie terminée grâce au service algérien, l'armée, fort de l'armée, l'Ondorwanen de l'air, ils m'ont encerclé, j'étais libéré 7-8 heures après. Bon, Malish, ça a été démontré que ça vient d'eux. Aïrar, l'exemple qu'on a très simple. La gendarmerie a mis ma voiture, on a dit de faire la voiture abandonnée, couvrir. T'as fait quoi comme voiture? C'est une. Est-ce que c'est qu'elle les voitures? Mais c'était pas ma voiture, c'était la voiture de mon frère, il me l'a prêté. Il a son voiture le وقتني. اسمع والله لا عرفت شو اسمي صراحة بالطوموبيل ماشي لاغونا c'est ma voiture. C'est bon, bref, tu as dit que la voiture est sur les réseaux sociaux de façon tout le monde un symbole, exactement, merci Agma. Alors, c'est le symbolisme. Alors, Asmit Soubouin, une fois que j'étais libéré, pour l'enquête, est-ce que tu as les drapeaux de MAC? Non, c'est les drapeaux de MAC ou le Canada, le Tchouar, je crois que c'est nous faisons 5 les drapeaux des automobiles. Oui, Gabriel pour détourner l'enquête. باش هذا des retonques maquistes pour prouver que je suis un maquiste. Eh ben جاني يد مجيد هكذا ثنتورا ديال الحبس جاني يد لي درابو نسن دي طونوبيل. On peut pas oublier une chose pareille, c'est voulu. فهمت غادي نكاسي ابرو على دا فرنسا avec toute cette souffrance وراه طلع دي فرنسا ولا كمل روح على كندا كاريمون تالمون خاطر ورزرني بسيكولوج ني ريان دي تو الصدمه كان مي مورالمون جيتي توشي. ارجال ادر قمع الدوله غاديني يخدم تبوي الدوله يبويني كلش بور سومي لا زيزاني نكيني نو جي كومبري جو voudrais manier mais par contre quelques mois après
j'ai appelé le Premier ministre, مازال il n'est plus Premier ministre, اسمه سكنتورا فوديل اسمه سكنتورا راه روحي اسمه l'ex Premier ministre. أي bref. ساول غاس اون بريفي نياز ديال عناياك يفاسي تا كوين سير ماد مي شونسون ماد لي انترفيو خدم غيدون سور لا شين ون تينو ميقارن سوا دي زوطا قبل التيفي يفاسي تو زرير وحق ربي من يايما انا تعقيضنا مكا زموله مكتشينا تجد سوالني يا زمول ازمول يسوال الوطنيه قريب هي رندن كذا البروفيت à cette époque parce que j'étais facile à manipuler. Alors l'ordre a été donné. L'ordre a été donné. Jamais هضر هذاك في اللسن نثني ils étaient sur leur garde. يفكد ربي وغلط سي كندا روح روينات روح على بلجيك. روح على بلجيك. J'ai rencontré un gars qui était le plus proche de Bouteflika à l'époque, Ahmed Bouakas, je peux me permettre de dire son nom, Lies Rahmani, نفضل راكن قصار normal. On m'a pris en photo. تفضل لا فوتو انا ما يضرى لا عجب يضرى ذيك الباطل بظننا لمي باش تزرد باللي سي جون لا يسون كيلوتي يزون اوكن دينيتي بظننا لمي دفابريكين ان شيك باللي يغي احمد بوعكواز ني غاسندي باش ناسي العنار بثريديني موز غير نويوغ ماذا البوفوار الجيريان احمد بوعكواز نغلمو احمد بوعكواز الى كريان بارتي بوليتيك سيارة نسقران انت قلت لي صراحه ماني ناسر قزر نويوغ ناس خلي زوج غزر غير نويوغ ماذا البوفوار ولا شيء نخدي من هنا اكني جي غاردي مون كالمايت مثلا تشجع راس خاطر الوقت النين تمساول نكاو فرحات تشجع راس لي ميساج تشجع لي ميساج ساوى الغاس قرا صاحبي وقيد الباطل حدوش لي بوبليكاسيون لو مونك دو ريسبي مثلا انت اركل غلي ندفلي ماشي دينا كواس قابل قريب دروجه واحد 200,000 باج يدي كاتن زرير توالي الدينيغرومون المونتاج دي فوتو هذا اللي عجب سي كريمينال جي وتخدم راكن جي يعني قبله ويتخدم راني خدم الويكا داكي داكور ابري مي d'aller sur les publications que j'ai gardées la maîtresse فاش كورت لمسا سروال نوريا مارسيل تغليت فليس les publications pour défendre le maquis de défendre Chekouris, c'est tout à fait normal. Eh oui. Amiroch, est-ce que tu aimes ton fils? Est-ce que tu aimes Dakoultis? Est-ce que les choses exactement? Tu aimes Dakoultis, c'est sa patronne. Sa patronne, Khatar. Est-ce qu'il est Farhat Mehni, il est marié avec une autre femme, il s'arrête avec Chekouris. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Khatar, n'kini j'avance pas des choses là où j'ai pas de preuves. ما نروح فرنسا ما نروح باريس مارسيل باريس لو كنت شفوني الخير ستونوبيلي ويس تحويس باسكو كاين جافي بواد دو نوي خدام تمد تجهز لا فواتور يسيركول افيك كي تديبوزي ما حوايج على فواتور انت تبغى تديبوزي نورمال لو بلو نورمالمون دو موند تا شي كورتيز تديبوزي ماماندا ترجمه دي فكاكي شغلي سدي روح فوالا سون رونتري دون لي ديتاي vous avez compris. Bon, معليش اسمي دغليتينا ذي النفقه باسكو جو كوني سي زاستوس ذي النفقه كلشي كاد صغورس اهضر غاس في ونقرناس حسن وقروش حاشاكم اهضر غاس ونادغا اللي يخدم مد البطل اهضر غاس فلاس ايناك هايك انا ذا سهضرها مازال وين يتكمل ذي النفقه باللي اميروش Je suis vraiment en danger avec ce mouvement. ناسي ثورة مسرح غاون ثاين كون خيريو. Allez, vas-y, à la guerre. Après, j'ai pas arrêté. Après, كشمن دي les menaces مالك بن حموش أكن ملنا كل كادر دو ماك سبع مرخوجة كشمنا كذي les menaces تي مقرانين les menaces de mort sans compter un derrière que là où m'a mis vraiment en rouge وغلغ ميلف وغلغ السكاد غير هرد فير ils ont publié un article مقلة أميرو شيليني
en 1965 باباس يموت en 63 باسكو يماس ثقانا قد العسكر الجزائر سمحتي بور سو تيرم جي با لابيتود مي تاريخ ثمرة زريت تروح مي قارا سيت بوبليكاسيون تو الموند لا بارطاجي وي دا شو داك تخدم يما تا افير ا موا سوا ان اوم اللي كاين يمات ولا ميا القبالي باس خمرد ان مونتاج دون فيديو ديغرادونت كرهها فيها كلمه مثلا جامي دو لا في جامي دو لا في او كونترير اسمي روحها غير تمورت 2019 روحها زريض النويزه بيع صنام قيمة تفاطي داري ربي وتقاري داكاكي اسكو مي باش ديوغال غا الجزائر جافي دي لارمون زيو باسكو سا ماما تيرحم ربي تتفحليت ومام كيدورو يونما تو سامبلومون وي سمحي سمحي نو j'ai deux questions. Parlons de la maman de Farhat. Elle était avec Aïnik Khedemna, elle était contre. اي مثلا وتزمر دار السرو بروشاس اللي كونتر نغي بور بوركوا سي اون فيي دام اللي ريفوليسيونير وتزرارا وتغرارا وتسينا هذا شو وميقارنا موفمون بوليتيك تشرو كان في ميس سمحي كان تشرو كان في ميس هو كنا ديوغال الديوغال غير تمورت بور ال سي سا والله ما مسكين تما هذا شو يدير معاك سي تو تافي وي لا فور بيان يمثل فرحات يحضر الجنازه انا خط وري حضر راه نو ذاك دي فرنسي قال لك اللي غادي كندا سي حضر الجنازه سي حضر راه الجنازه قماس ميس مزيان بوكو دو جون Arasagi, je l'ai défendu, je le défendrai toute ma vie. Amzian, c'est une crème. Amzian, ذا قازوز يعني يفضل 5 milliards de fois, paix à son âme. Il aurait تفغر رغوري. Tout le temps, il venait dans mon établissement, d'une intelligence, d'un niveau inimaginable. Beaucoup de gens, ils disent Karnemis. أنا غنتا في الأدروك ذي العيب في اللسن والله عارف العيب في اللسن باسكو تسنارا سو ني با فري باش ديجا كيسوين بيار فو فكرة دوك سكواس بوركوا نكون زمير غير نسكيدفا الكذوبات ميكا داكي وهما غلاشي نسي تاويل الكذوبات بيع صنام يموت داركاز افاش يموت ارجو كان نبلوكي واكي مالوك يبكي ولا ولي الديكتاتور 100% algérien Lounis pendant ce temps. Est-ce que vous avez des questions à poser pour la mère si vous voulez? Vous activez vos micros, coupez un coulesh. Vas-y, d'accord. Il y a personne. Lounis. Vas-y, Lounis, la semaine. الله يسلمك. Clara, أنا نسيون غارسيو إن الدوالة تفغض الناس نترق مشودانا. إذا قلت لا تشدني إن فكر دي حكاية مثلا عمي رش نتعاملك nous avons à peu près nous sommes de la même génération. J'ai pas une seule voix que lui mais on est de la même génération. داروا الشهداء ذي شيء نطلب بد تجري عندي تيار دار البال. ترحم ربي ثلاثتك ترحم ربي. يعني زمير غير لو شو غادي ندير خاطر تماشاه تسين غالا جو سيغ بلي عميروش لا يو دي بروبليم كاكي سيتي دون لا بريس اي بارتو دي لي ريزو سوسيو il a vécu quand même sans alerte, j'étais au courant de l'Ouaksar temps, mais je ne le connaissais pas et je n'ai pas prêté tellement attention à cette histoire. Je pensais que un d'arrêt خلط السرثيث qui n'est pas du service proprement dit, à cause des sordiennes, à cause les mœurs, à cause de tout, à peu près tout, leur travail, leur fonction, et que service, que قبيلت, j'ai pas aimé Medina, Meroche, Akhdimi ou قبيلت, Bouy Dakhsar, j'ai tout perdu parce que nous avons je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup perdu pour la Taqdilis et la lutte continue jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Que nous allons perdre.
Donc, Ténèque, j'ai tout perdu. Je vois qu'il est encore vivant, tant mieux. Et il n'a pas perdu sa vie. Moi, je connais des gens qui ont déjà perdu leur vie à cause de ça. Non, mais d'adra, psychologiquement, psychologiquement, ils m'ont massacré. Mais rien m'empêche avec le temps et la force. Parce que, regarde, c'est quoi qui m'a donné cette force? C'est quoi qui m'a donné? C'est quoi? Je vous cache pas. احقر بايت مثلا تيك ولا كي وخا واحد يتسرو ما تولي غير البطله منا سي دي كريمينال سمحي كان الى هنايا تيكوال تسرو ما والي غير البطله منا ابري غادي ندينا يروح المخي ودم كثير لا بيريود 95 16 17 que j'ai vécu avec l'ONS que je voyais tous les jours ام كي يتسوفري قراص انداد بانانك allez اوث il faut pas lâcher l'affaire. L'histoire de l'ONAS m'a donné beaucoup de courage à les combattre. Parce que je connais par cœur ce qui s'est passé pour l'ONAS Matoub, paix à son âme. Alors c'est ce qui m'avait vraiment donné du courage et de la volonté de les combattre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Déjà, tu vois lire à Kagil Qoubaïl Kerndab contre ce mouvement, Khassad Mthathoura. Amiroch, une question, j'attends un oui ou un non. Reconnais-tu que le MAC est un mouvement nerf-rêve? Ah oui, je l'ai dit le premier, bien avant l'État algérien. Je vais donner juste un exemple de taille. Il a toutes les pages, ils m'ont traité de tous les noms, ils ont inventé l'impossible sur moi. Bon, معليش. Il a les menaces. D'accord? واقي خاصك سيث أرجو كان عليه سامي كنا. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amdanagi, Ikarahi de l'Adjub. Mais avec le temps, il va comprendre les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Amdanagi, Yahvar. Il était maquiste, Yahvar ذي القهوة. ذي القهوة نعمر خوجة. L'un, en présence de leur asserwal. Il y avait son cuisinier, Jimmy, il y avait le patron, c'est son garde-corps actuel, Mazali c'est son garde-corps, Midasnina ou Serwal, Zeth ou Kshishagi, il m'a dit que son garde-corps, il est Melmi, quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce Améroche? Débarrasser, hein? Attention, liquider. Inès, قلقت نتقلب لا درس ندايز دغاباري. D'accord? Akshishni din, il a quitté le mouvement tout de suite. Il est de الصحة دي قرا ميروش. أزيد الصحة دي الربراب. Et on a la liquidation physique. C'est que يسعني فوق شي شاكاس ينعطيني مرتك تم قرانت. خاصك نرقم يدمي معليش رقمات هذا هو اللي كان كوموندي. Il a quitté le mouvement. Il s'est gagné d'un message. Il l'a publié, je l'ai gardé, je l'ai donné au service français et je l'ai donné au service algérien. Je l'ai donné. Au des Français, ouais. D'accord. On va passer à autre question, s'il te plaît. Partagez pour sécuriser le live. Ta première rencontre avec Farhad. Ah mec? Parle-moi de ta toute première rencontre pendant que tu es sympathisant avec Farhad. Pour ne pas te mentir, je te jure que mais c'est 2016 où j'étais vraiment à fond avec ce mouvement. On s'est vu en maintes reprises, on se voyait à Karouat Chavo, on prenait un verre, même le clip Ma liberté de penser, le premier d'Assislan, il n'est vraiment chapeau, le travail. Le premier Assislan, bien avant qu'on l'a mis sur les réseaux sociaux, d'un côté, mais c'est là le clip, il n'est c'est une bombe. C'est une bombe, c'est vrai, c'est une bombe. J'ai mis ma vie vraiment à risque, mais très grave. J'ai touché le terrorisme international. D'ailleurs, c'est un clip, et même, c'est YouTube interdit. Tu vois que le clip, c'est les réseaux sociaux. Alors, il a eu des relations
avec ces islamistes qui بغانا نفلق نتا مورت أيوغال les premiers qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux à propos de ce clip دين دورنا الفيستا دين دورنا الفيستا non ça touche à l'islam. Moi j'ai pas touché l'islam, j'ai touché l'islam politique et c'est mon combat. C'est l'islam politique يقعد نغان 250,000 ذا جزائري d'intellectuels أما ذا قبيلي أما ذا جزائري. Je fais pas la différence وقاعد on doit les combattre parce que c'est tout à fait légitime ولا شو خدمني لهذه تموت. Voilà. Farhat, Amirouche, je vais te poser des questions concernant la personne de Farhat pendant que tu l'as côtoyé. Pendant peut-être une semaine, pendant une semaine, qui te des questions, mais il a répondu de mots, ça répondit. C'est normal. Donc, il y a la première rencontre avec je me rappelle plus. Pendant que tu le connaissais, Amirouche, quand je me vois côté financier, est-ce que la BSB, est-ce que je vais te demander à l'époque, quand tu as côtoyé Farhat Mehni, sa situation financière, elle était comment? Est-ce qu'il permet de payer pour les autres? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il a des sordiennes? Parle-moi de ce côté, s'il te plaît. En toute sincérité, القبائل تاعو كوزران سينون كا اسبوزي دي بون كيستيون بالمي يخدموا مذاناكي وكان يساوي صور ديك il a toujours vécu sur le dos des Kabyles, sur le dos des Cagnottes. خاطر ما سينو ترى توجور دوين كوني ننزا او موا ما ننزا نكوني تسامورتنا نتسالاس نتا il a toujours vécu sur le dos des Kabyles ديال العمر سوري قديم. داكور تاكي يوثي سنه 800 كاع وحقر بما يتمثل ماشي ماشي كان افيك مو افيك تو الموند نكوني بان مياغار نلعب الكارطه دينا كاين ياد نخدم من بارتي البوكير فوالا نلعب الكارطه مان مياغار ميم با دي ديسكسيون هكاكي توجور تلعب كنلعبها في تيسيت كي با بي دي تورني تو سامبلومون نسوا نلعب ويخلصوا تو سامبلومون باش هذا كاين. Je vais rappeler à Amirouche, c'est que mon but derrière ces questions, c'est de comprendre un petit peu, malgré Snitz, la personnalité de Farhat. Kim Lawali. La personnalité de Farhat, c'est quelqu'un de méfiant. C'est quelqu'un, il préfère mieux à Kiawin, à Tlavrid, le carta, il te propose la vie, le carta, ou la diadride, qui a plaqué Billy, n'a pas certé. Tu peux être sûr. C'est Snef. Il est H24 à Kagin au portable. Il surveille tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'accord, même que tu es quelqu'un de respectueux, mais toi, concentré que sur son portable, tu es obligé de quitter la table. Ah oui, ah oui, bien sûr, tu es obligé de partir. Voilà. Voilà sa méthode. Elle toujours les mêmes manières. Une troisième question concernant la personnalité de Farhat. Il se comporte comment envers les gens quand il rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il prend des préjugés? نغواكيني ما عندي منه فايده ما نهضرش معاه. نتساغي هضره كان جروب بيان بريسي سي سي امي بروش سينون لو ريست ويز نابورت كال كابيلا كي تقرا غادي يقيم مرطابله غيتفي دي زاناليز كي جات تهضرض نتساكي دي تاع ساموشن يقراك الوناس كواليس يقيم من بعيد موشن يزرى كلشي ذاك الاخ الور او تجبد الدار غير غورس الحاجه لو كان تافيض. Alors son temps, le temps que tu passes avec lui, il le passe sur le portable. Toi, tu es comme un objet devant lui. Voilà. Très bien. Une quatrième question. Farhat, il marche librement à Paris ou bien avec des gardes de corps et surveillance? Il y a toujours, il y a toujours un groupe d'amis avec lui. Il y a toujours un groupe d'amis avec lui. Jamais seul ou gouverné quelqu'un. Non, il y a des moments quand il a un rendez-vous bien pressé, mais sinon dans l'ensemble toujours pour s'afficher à l'extérieur, il aime bien se montrer. Il aime bien se montrer.
Ah oui, il aime bien se montrer. Personnalité responsable. Ah oui. Adiaoui une équipe avec lui pour impressionner, pour dire que il a قضي يلي دبر زيدان لو كان دي ترقيز. C'est ça son problème. Il est capable de massacrer toute la Kabylie, c'est juste pour son existence. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il y a actuellement, mais quelques militants d'Ilmac, sincèrement, ما سنتسل هضرن ربان تقدرن في كثير سنتورا c'est autre chose. On parle pas de leur projet. Quand on parle de la personnalité d'une personne, la moindre des choses c'est d'être respectueux vis-à-vis des autres. La moindre des choses, un minimum. Ah oui, c'est ça, c'est capital. Il y a Natapotef, j'ai pas beaucoup de questions concernant sa personnalité, mais j'ai une qui est importante aussi. Enfin, pas si importante. Les gardes de corps, les aminines, est-ce qu'ils sont là volontairement ou bien ils sont embauchés comme étant des salariés pour garder son corps? Je pense pas, parce que quand tu prends le garde-corps principal, j'étais en Belgique, il m'a menacé, il n'y a qu'à ça, c'est donné. Je suis pas un homme. أولي دمثة وروح أقول لي غير باري جي بري une chambre juste à côté زي غندي دوار بولفار أورنانو رجعت 4 أيام دغاي لا يوني سنيث مس قسايا فلاس إلا كومبري إنك عملوش خاص تروح ضينيك والله ما زرت إلا إيتي أفيرتي إنك روحها ماشي باش تخدم هذا المال جو نسي با الفيغ روحها باش هينا عير ناس خلاص هذا عيشه تزر ساقم تاقي toute ma vie alors ils vont mieux mourir c'est le garde-corps حاشاكم كالجارد-corps نكتفوها تاقباني باون وين كنتو يا الخرفان كي كنا جزارة voilà. On a partagé ce live. Une autre question à Merouch. Farhak, il voit comment l'Algérie quand il parle avec toi? Est-ce qu'il te parle de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie lui manque? Est-ce qu'il va, donc une autre question, pendant votre connaissance, voulait-il revenir en Algérie? Il se branche le portable qui est قيم وكدي هضر في الجيري وكدي هضر في النظام d'ailleurs اسمين تيتاتاكي نايمة صالحي اكد فيصل كركوش aucun militant du MAC الوقت النيت قال انا غادي طوح هذا الفير qui a eu vraiment le courage de défendre la mémoire Mbaba Zlemjat. J'étais le seul contre Naïma Salhi par rapport à la mémoire de Shahid, le père de Farhat. Parce que Mbaba Zlemjat, Mbaba, qui se repose en paix, que je sais faire la différence. concernant sa personnalité. سمحي كان ودفوك في la question après il m'a appelé, m'a remercié. لا هذو ما درق من باباش ودين تقرا اسكو توالم في باس il a répondu نعيمة صالحي et toute cette équipe القطاط jamais اشو اللي فيك دي قيمه امك بابا كنت تناظر في اللاس ما كنت تناظر في اللاس ايديني ضا تناظر في لا كابيلي سي دو لا فوتاز مي شيرز امي il faut prendre en considération les actes d'une personne. On juge la personne d'après ses actes pas d'après ses dires. الهضرات سهل mais c'est les actions. كاين اللي هذا والي تتورقم يماس اي تورقم بابا شو دين تقرا pour moi je ne pourrai jamais lui faire confiance. C'est impossible. Voilà. rentre dans sa personnalité. Amirou, là où je te ferai là où je te سعيد استقصيها في الدين ما نكمل نكون أزول في الأول. السلام عليكم. أزول. Enfin, d'après Aïnessira Amiroch, toutes les questions qui ont été posées, est-ce que tu essayes, tu déclares, si soi-disant, je ne te le souhaite pas, si demain il t'arriverait quelque chose, ça ne peut être que de la part de un monsieur. Ah, c'est officiel, je l'ai dit, je le redis devant tout le monde. S'il m'arrive quoi que ce soit, il faut accuser. Vous n'avez pas le droit d'accuser X ou Y, parce que dans lesquels je reçois un message encore plus grave, comme d'habitude, j'ai pris l'habitude,
Voilà, quand je reçois un message de ça, ton jour il viendra, t'inquiète pas, on est derrière toi. Qu'est-ce que. Mais tu as un message de ce genre. أكن رديت بالتيتر لاسيد مزريض لا جوفات j'ai tout là, j'ai tout gardé, c'est des preuves. Alors s'il arrive quoi que ce soit, à part le Mac, j'ai pas d'ennemis. وسيغاروا الذي وندعوا باسكو على الخير يخدم غير الغاشي ويخدم غير الشر. Voilà. Mais il y a une chose est sûre, je ne sais même pas dans quel pays que je suis actuellement. Je veux dire, c'est tout à fait normal parce que je sais de quoi ils sont capables. ماشي يقول كان قيمة الشهر كاع قيمة الموا بروشان جو شونج دوندروا بغي راك تسقسي عبد الرحمن ولا شاوري اسكو حتى راك تيني vous l'avez côtoyé quand même moi j'ai pas eu cette occasion est-ce que c'est pas quelqu'un qui prend les gens d'en haut et ça m'a chouillé mani c'est quand vous lui parlez ne vous regarde même pas dans les yeux mais c'est quelqu'un qui prend les gens d'en haut de très haut quand vous lui parlez, ne vous regarde pas. Et surtout, j'ai préféré, c'est toujours la même cassette, que la bobine et la répète. Moi, je pense, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. فهمت la question كيما ثاقين يا ريبونديوز ديال الناس dans une chanson في الشغلاكي. C'est quelqu'un qui est malade, il a le complexe de supériorité. والله مري يتسافى ما يلا يونس ذاتس داكور ديجا ميم الوناس الناس سكسيكنا برودي ظرني باسكو بوغ لوي لي سوبيريور بارابور ا تو الموند بارابور ا تو لي كابيل كومبري لي الجيريان سي اون مالادي كساع لو كان تبانض يبا ساكاكي ادو فرار شطاح سي سكي سي باسي بور بوازيزي تشبيب comment il a écarté c'est par rapport à ça parce que Bouazizi Tchibib il l'a mis dans l'ombre. Bouazizi Tchibib il a mis dans l'ombre cette personne. Il l'a écarté du MAC. Il a écarté du MAC. Miram Kanacho en 2019, il a encaissé vraiment l'impossible. C'est une infiltrée, travaille pour le système algérien, etc. Mais Smith ou alors, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est bon, c'est que moi, dernièrement, la petite jeune Wafia, elle a quitté في اللسن يغال يفكاس نداك اللورد اللي قاعد يلان les réseaux sociaux de la détruire مسكين aujourd'hui se retrouve derrière les barreaux malgré يبس هذا يدس j'ai utilisé un langage codé avec elle dans un live parce qu'il m'a traité de Kadias. Au contraire, ça fait vraiment plaisir d'être traité de Kadias. Un honneur d'être Kadias. Un honneur. Parce que pourquoi tout? Parce que la carême de la Kabylie a été traitée de Kadias. Alors moi, je fais partie de ces gens-là. C'est un honneur. Compris le Matoub, Malika Oultmas, Ahmed Saïd Saadi, Ahmed Yedir, ils ont traité tout le monde de Kadias. Alors, j'ai pris parti. Je préfère d'être avec ces gens-là. Malgré des KDS, ou elle a délire avec ce genre de voyous. C'est ça. Merci Camilo pour ta question. Reste si tu veux. Merci à d'après. Merci Ayef Lounis. Merci Camilo pour tes réponses directes. Toujours en relation avec la personnalité de Farhati Vawel. Dès que tu l'as côtoyé, je le répète toujours. Est-ce que s'il rencontre quelqu'un de pauvre dans les rues de Paris, est-ce qu'il est prêt pour aider? Ou bien donner une pièce pour cette personne, par exemple? Je ne pense pas, ça me traverse même pas l'esprit, parce que toujours quand je te parle, c'est des arguments, c'est des preuves à dîner à l'Hadjani. Moi, je me rappelle en 2001, Asma Ghalin Warrachna comme des cafards msakit des Tmourt al-Qbaïl Sarsas, avec des balles réelles. لان اللي بليسي تولي اللايف دينين لان اللي بليسي دي روحن سي ثمورت ارذاكي وكنا ذاوين داكور ils étaient tous chez moi dans mon établissement ورتخلصنا راه 1 centime j'ai interdit à mon personnel d'encaisser sur un kabyle surtout sur un blessé ملكة دمران ومصوض وسلم ذا حمايان وحق ربي المسكين تما الساعه 20 € dans son sac تمودي محبس دينا النتا غادي يروح هذا يخدم هكا قاعد يدراكي سي كيلكو شوز ا ريكوبيري بوليتيكمون سينو غادي يروح ديفا ديال العمريس ورث ولا يا الرافوسيس الجيب اسيف كا سنتيم
ان دي بليسي ولاش مساكيت لاسوسياسيون دي تاكسي بدنا لي بليسي اكني قلاق ثلا لاسوسياسيون مرواري ديفيرونس ورديه نسندني مسكين تثبت ثورا صوضها السلام وسيدي حمينه تصيد قداش عامر سمح لي شفتها ولكن جوستومون باسكو جو فولي اون اريفي غلي كيسيون هي سميت لا انتي كابي لاسوسياسيون دي تاكسي كابي لا سميت جو فولي ميم revenir même غلا مارش نيكو 2001 qu'elle a organisé la fondation Malika Mahtoub qu'on avait fait de parce que tu étais là il y avait même Farhad il était là après qui se ressort le وقت tout le monde s'est retiré de lui parce qu'il a commencé déjà à proposer une IBRA comme projet. Enfin bref, j'ai plein de questions. Dictateur, est-ce que je fais monter Halim Tarqin à Khatay? Ah ouais, moi, Bah écoutez, je reçois pas mal d'invitations, je refuse tout le monde, je ne veux pas faire monter des macaques. Non, 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 non. Halim Tarqi, كمل دولي كاميروا، عاود سيدنا عاود تستقسيني، خاطر يسمعوني دولي. السلام عليكم. نعرف قاطع يا حبيبي. اكيد لي ميساج اكيد لي ميساج اكيد دي فيف لالجيري كي هاي دي فونتور كي جاي اوكي سينا راه حكيم كنا نتيفيتي دي لايف كاين كلي لايفين كاين انترديت سنضيي ولا Amir, j'ai demandé plusieurs fois à Dictateur, est-ce que je fais monter Halim Tarqi? J'ai demandé à Halim Tarqi, est-ce que je te fais intervenir? Tu dis vive l'Algérie. J'ai même dit à Kaki Smhiya Halim Tarqi qui dit je n'aime pas et j'interviens pas avec les macaques. Ils refusent mes interventions au sein de leur live, moi aussi je le fais. C'est rien. والله كليات كلا ديني سينوا ولنا طري سنية الشيخ كيمو كاع بيان سور الزلف الاول السلام عليكم والله راه غادي ديك عميروش كي تعلم ستان اونسيان تفيرك توجور كاين يا اش هكاكي جو كان يقول سينياله ميرد Partagez ce live s'il vous plaît. ثاني اكزام Non, on est là, oui, Simera. On est là, Mirosh. On est là. Arjouken, voilà. Ils m'ont demandé de faire un schéma. Très bien. Khadma le schéma, c'est bon. Et faites partager le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut s'attendre parce que c'est des questions quand même sensibles. Ça les a fait les finir effervescents. هذيك هو اللي ما وشقا هو تنيتي اللي وراكم ديال الخرفه اللي كنا جزارين دارك لا شونسوين كي تكرر لا فيريتي احقر باش لا شونسوينيك فوالا اسميك شمطال ماك سي با كشمط لا قبايلي تحبي تقبايلي تنويت على كل حال الا ذا شي قلان تقلب غا في قبايلي تنوي غا تفاضينا اون فان دو كونت فوالا تسويح زريغ ذا شي خدمان تبع تسويبي غاديك ما من كي كريكيتي بعد البايك تسمح وي اكزاكتومون بيان سور وي سي فري ولا شي تخدم لارا معنا تخلص نخلص يا با بروبليم قلا غادي ديك جوج كوبو وثاني ميرث النون يسامح لي لا ما ثاني ميرتك حليمه كما ثاني ميرتك تمقرن Amiro, reformule ta question s'il te plaît, وكنا نكمل le reste. Alors, tu vas assigner Mirouche parce qu'il حضرها ça. Tu sais, quand tu étais à République, même je peux te faire rappeler bien mais je peux te rappeler pas mal. J'avais même Tarwa, ouais, exactement. T'es en BMW, ouais. Est-ce que la marche en 2001 وحيك les chanteurs parce que t'en fais partie يعني est-ce qu'ils t'ont pas genre donné l'idée de t'écarter يسلعب enfin فرحة lui-même نغلب بروجي non Emerné le projet venait de commencer à Gma c'est en 2001 le projet il a été créé exactement le 5 juin 2001 d'accord. Alors, nous dans l'établissement. Je vais vous raconter encore plus que ça sur 2001. La première marche, c'était le 11e. Il y avait Hassan Hirash, il y avait Ferkan, وين حضر الناس من وثنلو الناس صرصاص دي ميشلين قلنا لك الى لحلو ماشي ولحلو ان اكسيلون شونتور وين تغني سيدي بلوى
ان كابيل دوال دا قبيلي على دوال اطاسي قلنا ندينا الجور دو لا مارش مي سي كو البروبليم كي تشايد النيف بوركوا يدي تشنيف عندك نين نجمع ذي لا 11 à côté de l'ACB, l'association culturelle berbère, اش اللي ندينا جوست à côté des poubelles تشورون الريحه يقرعي الحال يا سي الرب الرشن غلين تونا نكون يا نخدم un rassemblement à côté des poubelles مش نروح les chaînes de télévision pour nous filmer non à partir d'aujourd'hui les réunions c'est chez moi j'ai un établissement مقر j'ai une salle pour les réunions pour préparer la marche كيفاش دار ضاميرو ça a été préparé chez moi. Ça a été préparé chez moi. On a perdu plus de temps à parler de l'itinéraire. Maintenant, c'est Nation Bastille, Bastille Nation. أرغوريك تلا الجي بي اسونال تلا ملكات تروحوا ندكوا لي رينيون كلش أرغوري لي بليسي ناضينا كلش après on a préparé cette marche. C'est pourquoi je t'ai détesté autant à Merouch. C'est pourquoi كرهك pendant un très long moment à quelqu'un. معليش. T'as eu ta réponse, Amiro? Amiro? Oui, parce que au Sahara, sur le micro, il faut je dois d'abord appuyer sur ma photo, mais sur le micro, en même temps je conduis. Alors, oui, je fais les moments je fais quand Malika était à Montreuil, quand la fondation était à Montreuil. Exactement. Même Argazis. Ouais, paix à son âme, Salah, oui. Voilà, Salah, c'était un brave gars qui a fait tout pour soulever le nom de famille Mado. La question est est-ce que le fait d'avoir perdu ton établissement, est-ce qu'il s'arrête le lien avec l'émotion, c'est-à-dire que ce soit ta finance, le fait, ça c'est on va perdu ta clientèle, est-ce qu'il y a l'impact? Non, si on parle, parce que j'ai eu plusieurs établissements. Quand j'avais le Palais Berbère, oui, j'ai failli prendre des sanctions vraiment graves d'une fermeture administrative. Pourquoi? Moi, je ne le savais pas. J'ignore cette loi qui existe à l'époque. On n'a pas le droit d'organiser une rencontre politique dans un établissement commercial sans demander l'autorisation à la préfecture de police. Et il a dit un agent, minimum un agent des renseignements généraux français. De la Réunion. Mais qui n'est pas bab Allah kan ou kan parce que تقواليت qui est en jeu. Eh ben, en fin de compte, j'étais surveillé par les autorités françaises, c'est leur droit. Et bien sûr, je dois respecter l'autorité. Moi, je savais pas. Et j'avais un ami, paix à son âme, qui était à la tête de la police française, de M. Maqla. أكني دروا التقواليين يروح ضروري la vérité سرديين نكمل شو Comment tu as fait ça? Tu t'es pas rendu compte? Nas, Wallah, non. Nas, je ne savais pas que c'est interdit. Maintenant, je demande des excuses, tout simplement. Et je t'ai sauvé d'une fermeture de 6 mois. Il a bloqué le dossier, il n'y a pas de fermeture pour la mère. Voilà. Après, j'ai eu d'autres établissements. Au niveau de l'établissement, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème avec eux, sauf l'avant-dernière affaire, le cabaret de Bagnolet, quand j'étais à Bagnolet. C'est à partir de là, en 2013, qu'ils m'ont créé tous les problèmes du monde pour dire comment à Merouch, ils côtoient les chanteurs du rail. Les chanteurs du rail, c'est la planète Néron. Après, allez nous tout ça. Je vais en avoir une question concernant les chanteurs, pas du rail, non, les chanteurs arabophones, mais une question par rapport à nos chanteurs kabyles. Rappelle-moi s'il te plaît sur ce point. Petit rappel pour les 130 personnes qui sont sur ce live. Aucun macaque ne va monter, donc arrêtez d'envoyer vos demandes pour la Hordoulim, ou de l'Imara, vive l'Algérie, aussi de l'Imara. Avant cette intervention, bien cette interview avec Amer, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « As-tu des questions auxquelles tu aimerais répondre ?» Il a répondu par « Non, c'est à toi de poser toutes les questions, je n'ai rien à dire dessus,
Si je veux pas répondre, je ne réponds pas. Donc, les questions, c'est mes questions propres à moi, ainsi à quelques amis à moi que j'ai sur TikTok. La question numéro 23, il me semble, oui, on est à la question numéro 23. Donc, il est alcoolique, je suis pas, la vérité, je suis pas médecin. Je vais confirmer s'il est alcoolique ou pas. Je n'ai pas fait des tests, mais c'est quelqu'un qui boit de l'alcool souvent. Okay. Très bien. Au sein de leur bande mal organisée, déjà, est-ce que c'est une bande organisée ou bien c'est une bande mal organisée? Le mouvement est bien simple. Non. Tu juges comment pendant que tu étais parmi eux? Est-ce que non, on fait pas ça, non, on fait ça? C'est simple, je vais te répondre. En maintes reprises هذا بدون تمية ديال القهوية وشينا راه ميم با ان بيرو هذا بدون أول زعما في التسرسيس هذا عندي 5 بيارين تدورنا روبوني ودرقمات كاراسن سا توجور été comme ça. J'ai eu la réponse que je voulais. Les 130 personnes, donc c'est une bande mal organisée, je me doutais pas de ça. Question suivante, Meroche. Est-ce que entre eux c'est la solidarité? Par exemple, un ami de Farhat Yaghli Dioudon, est-ce que Farhat est disponible pour lui? Non, c'est que Farhat qui sont disponibles pour Farhat. Sincèrement, أين ولا غير مزمر هذاك دينير نكينين ولا sa réaction en 2001 Médecin est blessé et il n'a pas fait aucun geste aucun centime et وقاد وين ما تروح تيطيس وين ما نروح نضرني سي دي بال اكسبلوزيف اثنيتان jamais la fait un geste ni راك j'étais c'était le nom j'étais c'était les noms tu prends par exemple Malika Domran مازالت تديرها مازال c'est une vraie femme والله ما تسافر dans son sac كتفكي لي بليسي plein d'autres aussi القبايل من تساعد ديال سالي وثانتور هذه كونترولي الحاله هذه خدمه كي قال يفرفر d'accord. Donc autrement dit c'est tout le monde qui est à son service, c'est tous les macaques qui sont à son service pendant que lui il n'apporte rien de plus pour les chiens qui lèchent ses pieds. On est d'accord. Que du malheur شمل القبائل الحبس هذا عند لي ميداي. Quelqu'un a le hafs, il va dire que tel c'est mon médaillon, il est parti sacrifier ses roh d'asfel inouin Kenya. Exactement. Question suivante. Tu as reçu certainement des sales coups avant et après, pendant que tu es sympathisant, ainsi qu'après, n'en parlons pas, on va parler de ça après. Tu confirmes? Par rapport à quoi? J'étais en train de regarder autre chose. Est-ce que tu as des sales coups? Est-ce que je me dis Laurent Del Barinek? Est-ce que il a une excienne de t'aider? Ah non, je vais être franc avec toi, avec Gadar Ditoualin, dans mon bar où je زمان هذا نغن باسكو توالين مون انتوراج توالين باللي ما يوثيك ربا تحركض ما تحركض زيد شكي تراجون نكوني دينا avec mon personnel il y a pas de cadeau il y a pas de cadeau نزمر سمحي ونكلم toi une fois mais pas deux la deuxième fois زرد شو comment la nuit comment ça se passe. Ok, je connais pas franchement, je suis jamais allé dans une boîte de nuit en Algérie, en Sahara, on خاصة tous. نكوني لي كادو نتا خلاص ندير الخدمة لي كادو يا با كادو ديال الخدمة. Ok, Améroche, le moment de la vérité est arrivé. Oui. Améroche est réveillé. As-tu reçu des appels de Farhat? Non. As-tu reçu des menaces de la part de Erjan de Farhat? Ah mais c'est des centaines et des centaines, j'ai tout gardé. Je suis en position de force indébran. Parce que tu au fin avril, d'ailleurs, c'est le sujet vraiment au fin avril, à Serwatna Knevran, parce que Farhat, il connaît vraiment la mentalité kabyle. Tu vois, l'intedoualen, la qbail qarnak, c'est pas grave. As-sagi, il a qasna dini, l'étape n'est, c'est pas grave. الساقية خاطر نبضري وثنت سوات طريق دونجوروز الكازاكا ثاني زنزيكو نونغرو الور ثورا il est temps d'agir et de réagir c'est le moment
On n'a plus le choix, on n'a plus de cadeau à faire à ce mouvement. Nikini par principe dignité, ناس كومام زريضه ماشي يون غسينا 10 ديك السنه راه على الحبس ذاك دي فرنسا جو بارل با دو لالجيري مي الزعفه روح سيني جو بورت بلانت ابرا ندم سيني غابريتو هذه القبيله منك مزيان ميسن فرحات يذوني بالله فور بي غاسيا فور بي اتو بريزونتي تي كوندوليونس بور فرحات مهني مي بيان سور مي تموتي مات مي يموت ميت مي سي غادي يمكن مليح باسكو سنوت سي بور سا كارها ما في ديال دريون دون لو مال وريزرا راس كي سي باسي مي سن فرحات يخضع الى دروغ سي با كيلكان دو دروغ سي با ان فوايو سي ريان دي سي ان انتيليكتويل كي ديباس ترو سون بير. Okay. C'est lui qui donnait des conseils à son père de se comporter mieux que ça. Mieux que ça. Ah oui. En sachant qu'à l'époque, il n'était pas si dangereux que maintenant. Une autre question, Ameroche. Aujourd'hui, tu rencontres Farhat dans la rue. Tu croises Farhat Mehni dans la rue. Comment sera-t-il ta rencontre ou bien ton comportement? C'est simple, Darra. Ok, Darra. Je comprends car moi aussi quand je vois ces vidéos de Serrat. Exactement. Et lui, est-ce qu'il est sobre au Qaroui Sadikimen? Est-ce qu'il dit rien? Comme je le connais à quel point qu'il est hypocrite, je pense qu'il n'aura pas le courage de me regarder dans les yeux. Oui, d'accord. Très bien. Donc c'est ça. Arrivé à Alger après l'enquête. Donc, arrivé à Alger, c'est bon, Sobda al-Zahir. Non, au départ, en toute sincérité, partagez s'il vous plaît, partagez et tapotez s'il vous plaît, la Qimar, j'étais sur Paris, je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire, parce qu'il n'y avait pas que le MAC, il y avait les rachats distoussés par rapport au clip Ma liberté de penser. J'ai reçu des messages de partout, des menaces de mort, même de l'Irak, même du Yémen, par rapport à ce clip. Au départ, Miras, il faut que je sois vigilant, mais comme j'ai la tête dure, je quitte pas. En fin de compte, Asmi Boudon, carrément, il est live, un tfili khatnchilakh. Un tfili khatnchilakh. Il parle de ta fille. Et il parlait de ma fille, de mon fils. Mon fils, je l'ai calmé. En toute sincérité encore, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais aussi c'est impossible. Au contraire. Je préfère qu'on n'en parle pas de tes... Non, pour te dire, ils ont tenté de menacer mes enfants, et pour calmer les esprits, parce que mais t'aimes bavas. Mais il faut pas l'approcher. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans ces conditions? Vaut mieux partir. Roha à l'Italie. De l'Italie, j'ai pris l'avion. Dans ma tête, ma vie foutue. Je préfère d'être derrière les barreaux en Algérie. Si je dois quelque chose pour l'État algérien, c'était le 5 septembre 2021. Les détails de l'enquête, tu les as dévoilés et montrés dans un live précédent. Une question, mais concentre-toi bien s'il te plaît. Après ton enquête, est-ce que les macaques, je vais pas parler de ceux qui t'ont menacé, mais par contre des macaques qui t'ont appelé, t'as dit quoi pendant l'enquête? Pour moi, ma vie est terminée. En fin de compte, j'ai découvert vraiment le contraire. L'Algérie, elle est entre les mains des vrais hommes et la crème de l'Algérie entière. Excuse-moi, juste ne me dis pas qu'ils sont sympas. Ils ne sont pas sympas.
وتغلطوا يا حبيبي. Non, jamais de la vie. Attention, juste à mettre qui sont sympas, là je t'arrête directement et je te dis que non, les services de la sécurité, ceux qui t'ont accueilli ne sont pas du tout sympas. Par contre, c'est des gens corrects et honnêtes. Crois-moi, ils m'ont jamais, je l'ai dit, je le redis, ils m'ont jamais posé des questions de faire ça, de les aider, jamais. Au contraire, à chaque fois, ما تنظرا ما يتسولن ما سنسولا مالك راه تحواج. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sinon Amiro, je suis chez toi. أقلك دي تمورت مباباك سمحيك اونتر طون اثنين تشجع عند دي دوسيي ديماسكير ربي الموفمون ياكي مي دون مانيير تكنيك تشجع عند دي دوسيي في اللي تترادوين يعني تقرر استعرفت ام كي تجام اين كي يخدم ام كي تجام هذا يدير ذي الجزائر شق عندي ون تاقي ثوار مليح تاقي ثوار طري كراغ يشق عندي ون قرناس بيلي il y a plusieurs Billy, tu peux préciser? Billy sur son nom de famille ولا عرفتو Gazogen. Quelle région? Gazogen يتعشي ديال لا بلجيك. Ok, je vois de qui tu parles. Voilà. Billy يكشم دار ثمورث c'est un gars qu'il avait vraiment des relations solides, il faut le dire. Relation avec le pouvoir, relation avec le MAC. Les relations, non, elle était quand même l'un des bras droits économiques de Farhat Mhenni, c'est normal. Ah oui, c'est finance. Alors, Asmidi الحق le port d'Alger وسن دي مدوكالي يسن الدولة تاع العيانت وسن داك ناس السوفغون الزوض من دوياض ناس قيمت كان دو كوتي ميتي بو دو كوتي أبويل. Cette affaire date de combien? 2022. Très bien, ok. Voilà. Je me rappelle. Alors أبوينت الكازيرنا au bout du 4 spécialement pour toi à bord d'une Audi A7. والله ما زري كان فواتور اللي غير هذه نو زري غير انت زري غير ما يكشمت وزري غير ما يتوطف j'étais au courant de rien. Alors Asmi au bout du 4e jour de sa garde à vue ils m'ont contacté اشو سنينا Inès oui j'ai de le Mac etc. Inès min qui est mon responsable. C'est pas Farhat Mhenni, mon responsable, c'est Amiroche. Amiroche, il joue double casquette. Il est toujours avec le Mac. Netsa, tout simplement, tellement qu'il a des relations. Alors, c'est lui qui est pour me faire tomber. Alors, c'est lui qui l'a interrogé. Oh, Amiroche. Inès, oui, Inès Nikini, j'ai aucun contact avec Farhat. Je passe par Amiroche. C'est Amiroche qui gère. Ma relation entre moi et Farhat Mhenni. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus me voir, ils m'ont montré la première photo, je te jure que je ne l'ai pas reconnue. La vérité. D'ailleurs, même le gars, il m'a dit, montre-moi d'autres photos. Il m'a montré d'autres photos. Je l'ai croisé, à la Belgique. En présence de telle et telle personne. Voilà ce qu'il nous a dit sur toi. C'est toi l'intermédiaire entre lui et Farhat Mhenni. C'est toi le maître à bord. Moi, vraiment, j'ai pas le temps de parler de ce petit charlatan. Une petite preuve, mais ça a mon numéro de téléphone. Mais il a un jour, j'étais en contact avec lui, soit par email, par message, par messenger, par WhatsApp. Mais ça, un message juste à Zoul, entre nous. Alors, prenez en considération à quoi je dis, j'assume. Alors, c'est de la foutaise. يروح على الحبس يقيم 4 شهور يفوت.
تاقي ça m'a fait mal. Comment quelqu'un يدينا نبي فرحات مهني يبغي 5 سنين وين كيقارن وي سي لوي كي فينونس هذا يخدم 4 mois ديفا اسك الاستيان هذا دي فواياج كي يبغى سي فريمون سي الوقت ني سي نورمال باسكو y avait plusieurs personnes دو قلاب دوبل جو exactement t'as tout compris sans qu'on entre dans les détails. Alors انت سمي ديفا كاين سير زاد نياقي في كوال تسوفو على الخير. Il a rencontré quelqu'un وما ينا سي الدين الرب ينا j'ai tout fait pour ce salopard pour le faire tomber ce salopard d'Amir Rouge pour le faire tomber ça n'a pas marché. Inès il a un bras très très long. Inès j'ai tout fait pour le faire tomber ça n'a pas été le cas. Inès, mais j'ai des amis qui m'ont promis de le faire tomber dans le plus vite possible. Ok. أقشيشني وسدرورين هذا تا يا حكايتي دا كيكتي ضحكة ناس اوكي. J'ai pris au sérieux. J'ai dénoncé ça. Apparemment mon arrestation elle est en route. Ok. أروح je me suis déplacé à Runaf. بغا فوق la Tunisie. لحقة aux frontières et m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Monsieur, vous avez une interdiction de quitter le territoire et le mandat d'arrêt. Bouni de Rannaba, Ksni la voiture, Bouni de Rannaba, Rani en garde à vue. Après avec Karan, il faut parler de la police. Vous voulez que je vous parle de quoi? Je sais rien, je sais pas parler. Ça vous va comme ça? حقر بالك هاكي لا كتقيم الداكي ناس ولا كتقيم هذاكي 20 ans ولا جا تسلم صغوري ابار سي مو جو فو سا اون يشونج ما تبغى ما نهضر هاد نسى كلشي على الطابله جو فو سكو جو فو فوالا سون رونتري دون لي ديتاي انكور ايا au bout de 48 heures je pense et à partir de là ils ont accepté mes conditions. Ils ont accepté mes conditions. C'est à partir de là, et voilà le dossier de la police, c'est le numéro 2 du MAC. C'est juste pour me faire tomber. Et mon interdiction à cette souffrance, c'est pas d'Alger. C'est Ouargla. Moi, parce que pour se masquer cette interdiction, on souffrance, c'est Ouargla exprès pour que je me doute de rien. Et d'autres personnes, ils se doutent de rien. Mais par la suite, nous avons ce qui s'est passé. Eh ben, le procureur de la République, il m'a libéré. Bon, rapidement, l'histoire est vraiment dans la discrétion, dans la confidence totale. Tu vas pas monter. Dictateur, elle a une question pour toi. Tu peux, Dictateur, si tu veux. Azul Flawan. Azul, dictateur. Miroche. Oui. Après, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que tu as été piégé quand tu étais passé à une radio avec Dalil. Oui. C'est la radio plurielle? Ah oui, non, c'est pas, non, moi عنده مالو وين non. أقصيش لا اللي ما عنده مالو non, c'est pas la radio plurielle. C'est ça. Radio Kanu. ماشي داكشي العالي je suis désolée. كانوا هاكني تسنى non je parle de moi. هاكني تسنى اللي كاين داير هاكني تسنى كاين. Je vais te raconter en privé, tu vas découvrir la Dieu. Eh ben d'accord, eh ben avec plaisir. D'accord. Oui, c'est pas radio pluriel. C'est radio, attends, si je me rappelle bien, radio Kanu, quelque chose comme ça. Pourtant Dalil il travaille avec Maloul. Ah non. C'est un autre. Dalil le Lyon, il ne travaille pas avec Maloul. Non, il était dans une... ok, alors je confonds avec quelqu'un. Ah oui. Parce que parce que Dalil je vois c'est qui. Ouais. Je pensais que c'était... Ok. Et il était dès le MAC, après il a quitté le MAC, on s'est vu, il a demandé des excuses et tout ça. اسمح يما هذا شو نخدم هذه ديون ترى عايزين ياخذ اسمح سيدي قلت كان روري فوالا راديو كانو. Radio Canut. Ok, d'accord. Exactement.
C'est un piège. Non, parce que ouais, il y a tellement de choses qui sont liées à Radio Pluriel que voilà. Après, je te dirai en privé. D'accord, ok. C'est quoi ta question, dictateur, ou bien tu vas la poser directement dans le privé? Non, c'était ça. Je voulais juste vérifier cette information. Ah bah. Tu vas pas monter si t'es pas algérien. Tu dis vive l'Algérie et je risque pas quand même. Alors, pour éclaircir les choses, je refuse catégoriquement toute intervention d'un simple macaque, rien que parce qu'ils sont... Ah là, كاك تفكر une autre idée, vive l'Algérie, زمرك تدينا كيك الأخ. Mais le cauchemar السنين اللي قدنا ضيف تبون. زرا والله ما ينكفي. Ils sont tellement ingrats qu'ils se permettent de dire n'importe quoi. C'est surtout en ce moment, faites attention, parce que comme on leur a fermé pas mal leur bouche, ils sont en train de faire une autre stratégie, les pseudos, comme quoi ils sont algériens. Exactement. Ouais. C'est Nathan Parker, oui, c'est de loin. Akini, je suis indépendante, je suis pas du MAC. Voilà. Alors le jeu il est bien compris. Moi si je connais pas quelqu'un de vrai qui est militant qu'il est défendeur de l'Algérie et pas défenseur de l'Algérie, tu vas pas monter. Je suis désolé. Pour moi c'est une question de principe et de valeur. On doit respecter 144 de Gwyneth des TikTok, 50 des Facebook, ils sont comptés ou ils l'ont caché. Au moins 600, 700. Je sais très bien. On doit respecter. Tu vois, je suis l'énergie. Tu vois, il y a qu'un. Il y a qu'un. Il y a qu'un. On n'a pas le droit de leur donner la parole. Il faut une c'est terminé. Dans une période de guerre psychologique et médiatique, on doit les combattre avec détermination. Mais je suis contre toute personne qui accepte le dialogue avec eux. On n'a pas le droit. Moi, je ne sais ni parler avec eux, je ne veux pas parler avec eux, il n'y a rien à débattre avec eux, ils sont irrécupérables. Eh ben, merci, bravo. Dictateur, pour moi, tant que le Mac, il vit à l'étranger, ça ne me regarde pas. Je fais passer mon appel et ma voix à travers des lives, ils m'écoutent, ils me supportent pas, mais je ne dialogue pas avec eux tant qu'ils sont pas en Algérie. S'ils sont là, Wallah que je vais parler, mais du moment qu'ils ne sont pas ici en Algérie, je ne dialogue pas avec eux, ils sont des élèves, ils sont des terroristes, qu'ils restent comme des rats à Paris, dans les rues de République et dans les rues de Paris. Je n'ai rien à parler avec eux, je négocie pas avec eux, vive l'Algérie, et vive l'Algérie, et vive l'Algérie. Je négocie pas avec quelqu'un qui souhaite le moindre mal pour l'Algérie. Là, c'est le mastic. Et aussi, je rajoute, en ce moment, ils ont fait une accélération de la violence psychologique, mais ils sont bêtes comme pas possible. Ils font de ces erreurs, ils sont vraiment malades. C'est Guilhem Mohamed Karmoté, il a lancé un appel, faites exploser le barrage de Taksebt. Ah, il a dit déjà plusieurs fois ça, ouais, il a l'habitude de le dire. Attends, dans un second live, j'ai demandé comment la justice kabyle sous la gouvernance de votre Rasselwell, ils m'ont dit notre justice, elle est la suivante. On vient de ton village, ça de 1. De 2, ou lire ce qu'il y a en live deux fois. Donc, en aucun cas, je vais donner l'espace pour un macaque des sautisses dans mes lives. Bravo, t'as tout compris, Agma. Wallah, t'as tout compris. Parce que j'ai pas d'ordre. Ils peuvent parler dans leur live. Ils peuvent porter leur drapeau en France. Limon. ما تبغي. شبرون سمحي نكتيك ولا توالي سيرتان لايف قرغس فريمون لا نايفتي توتال الرشنا je les accuse pas سمحي je passe mes mots تمدوا ناس l'occasion pour débattre avec eux جعلن كالخنتن وذاك كي كالخن tu as laissé l'espace
Tu as laissé l'espace de transmettre son message. Exactement. Ah oui. On traverse des périodes vraiment très difficiles, hein, qu'on doit vraiment être vigilant. Ou c'est à l'occasion. Pas loin de tout à l'heure, j'ai écouté un live, j'étais là regarder. D'un coup, il y avait un ancien du MAC, de la manière d'Ismith, pour intervenir, il a ses idées, il a sa façon de voir les choses, il est déterminé, il a des choses, il a des choses, c'est pas un simple militant. C'est quelqu'un, il s'est un chétah de Koukarous. Et quand il prend la parole, il arrache le diqar. C'est quelqu'un de déterminé. Mais j'ai raté la chance de l'enregistrer. Moi, je dis, la franche vérité, j'enregistre, j'en ai besoin. Tout ça, c'est des preuves. Enregistrer au maximum. On doit être la main dans la main. Il faut enregistrer un maximum, surtout les menaces, les voilà, exactement. Acho سينا واقي en plein live وقشيشني الناس le pouvoir زعما ما كان le pouvoir algérien تشرقيقي زدات الماك حاشاكم le pouvoir d'ailleurs on l'a gagné. Notre problème c'est pas le pouvoir, notre obstacle aujourd'hui c'est pas le pouvoir en place. Notre problème c'est ces KDS الناس لقى في النكس. Voilà. لقات انك الزريده شو تصروميت ندو ايليميني لي كادياس دو باسي على لاكسيون يتفغا قرويه ونغاس يغال ديوريد وقشيشني الناس صافي ثلاث فغا اللي كيدي من الناس يعطيك الصحه لا كيسي نيرو سي بالقاسم مهني il a dit la même chose. Ramenez-moi la liste des KDS. Non, les vidéos de ce genre, mais il ne faut pas les rater. À chaque passage, il faut l'enregistrer. C'est notre devoir de refaire leur éducation. Ils sont mal éduqués, ils ont le conflit, la crise diplomatique contre l'Algérie, la France, l'extrême gauche, l'extrême droite, comment ils se tiennent sur le mouvement. Hein? Alors on doit taper sur la table. On est des êtres humains, on vit en France, on a toujours respecté d'accueil, on n'a pas le droit de vivre le plus normalement du monde sur le sol français à cause de ces terroristes. Il faut le dire. Exactement, et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut les dénoncer en France. Exactement, non, on n'a pas le droit de se taire, c'est terminé. C'est voilà. Tamazra, oui, c'est exactement Tamazra. C'est lui, lui dire. Il faut qu'il y ait Mastik, as-tu des questions ou des interventions que tu veux mettre là, c'est le mec à ta place. Là, c'est le mec. Je suis désolé, je suis arrivé en retard parce que c'est un. T'as raté un live historique, franchement. Hein. Registre, tu m'as fait enregistrer, tu as partagé. Faïl sur la page, toi sur la page, Amer chanteur Kabyle, sur TikTok en même temps sur Facebook. Et nous qui n'est pas mais il faut pas se poser la question qui résume, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de te regarder. En tout cas, tu fais du bon travail. Je pense que tu nous aides, hein, parce qu'on connaît les jeunes, je reçois beaucoup de menaces, donc j'ai enregistré tous les Bravo, Agma. Si jamais que ça disparaît. J'enregistre mes lives. Dès que j'ai un iPhone, donc dès que je lance un live, enregistré et je parle. Ah bah très bien, super. Voilà. Surtout à ce moment-là, les gars, les maquistes où j'ai envie juste de débattre, qui m'expliquent, un qui se donne, un qui se remet bien, un qui s'enchaîne. Donc j'ai beaucoup d'enregistrements et j'ai pas envie de dire qu'il y a des choses très très graves, mais il y a certains passages où on peut les utiliser. On peut utiliser ça, oui. Ah bah très bien. C'est des paroles qui sont très agressives, qui sont islamophobes, qui sont racistes. Et il y a beaucoup de termes comme ça qu'on peut, quand ils se répètent surtout par une seule personne, ça devient inquiétant. Ah oui, exactement. Mastik, si je me permets, c'est pas que j'encourage les macaques de marcher dans Paris. C'est pas que je suis d'accord avec ce qu'ils font.
mais comment dirais-je, je remercie toutes ces personnes qui sont parties, qui sont induites dans l'erreur. Grâce à eux, la Kabylie, elle est gâtée, elle est financée. Des travaux qui s'achèvent sans arrêt en Kabylie. Restez encore à Paris, faites encore vos marches, militez encore sur TikTok. Grâce à vous, nous en Kabylie, on vit la belle vie. Je suis navré تروح مذاسفل افريج جالنا من الله غالب تحارشين ونون تيدي بوين كمل تفريد نون يعطيكم الصحه تيمو هبل تنسني ذا سنتي دي بوين خاطر كونت اون في دي بونز اناليز ما lire leur comportement, leur mensonge, pas loin de 2000, si je me rappelle bien, je me rappelle pas si c'est 2022 ou 2023, à quel point qu'il prend vraiment ce pseudo-président, les Kabyles, pour des moins que rien, pour des animaux. Ah, il y avait match femme, c'était un dictateur, بالك ما زمر يدسم كثير, ما 2022 ou 2023, il y avait une tournée, سمحي il y avait une tournée de spectacles de la Kabylie, il y avait Itmanglat, il y avait Takfarinas, il y avait Adawa, il y avait plein de chanteurs, il y en a que des toudrines, des bournées, des gazougues, des exertes partout. Il faut de cela déclaration. إناياس ويتشقوا الثرى وقاعدة قاعد تروحون اللي قالها تساسن لي زوتوريتي تساوي ندراع. Quel est le Kabyle qui va accepter ce genre de propos? Mensonge sur mensonge et des mensonges où tu as donné cette bourse, ni cette tarte, ni c'est le plafond. Tu as donné ce genre de mensonge. Inès, باش تدفعون contre l'indépendance. باش القبائل أساسنا نتساوي ندراع اللي قالها الفرجن les artistes. Comme la dernière déclaration, la dernière déclaration, فينا إبراهيم طيب مغنان le 20 avril, oui exactement c'était le 20 avril, الناس تخلصيت الدولة صافي ذينيت الليل إلا قضات تفهم مدينة الليل إلا إلا وإذا كدي ساولن إلا كد لونفلوب إذا سنفكاني لي شونتور pour de quel droit traiter les chanteurs de cette manière? De quel droit? Mais les chanteurs aussi, mais il faut les comprendre. Il faut avoir du courage, il faut avoir vraiment le courage de s'attaquer à cette secte qui est très très dangereuse. Azram, لقد تحسون باللي تورا ساقي certains artistes à Paris وزمرنا راه غادي يفا نتاوك تمطوطيس نعاود يماس نعاود وتماس دغوري. Attends, s'il te plaît, on va parler de ça après. Exactement, Amir. S'il te plaît. Est-ce que tu connais Majid Fadel ou pas? Oui, je le connais. Un Algérien ou bien un macaque? C'est un Algérien. Majid Fadel, ah non, Majid Fadel, mes respects. C'est un Algérien. Ce que tu dis, pardon. Ce que tu dis, Amir, tu as souligné le point sur les chanteurs, mais c'est ça en fait. Ils sont acharnés sur les chanteurs. إلا قد دنيا سن بالسيف إلا قا يندرب حان إلا قا تكنين وثني sinon يدير في اللاك etc. Et puis ils sont pas bêtes les chanteurs, surtout تولا فاقن بزاف parce qu'ils ont piégé pas mal de gens. هذا روحنا لدينا مخدم اللي قالا نغاشو هذا وين ضربو نسن أتيت سفغن هكا قيس خدمن داير يزدك مولود. Et ensuite les réseaux, les waginils, c'est un maquiste. Voilà. Ma question aujourd'hui, citant exemple Kamal Igmen, à Lawa, Samer Saadawi, quand ils font des galas à Paris, est-ce qu'ils sont sous pression ou bien ils sont libres de dire et faire ce qu'ils veulent? Moi, à mon avis, ils sont quand même menacés par les macaques. Ah oui, bien sûr. Qui n'est pas menacé ces derniers temps? Ils mettent la pression pour tout le monde. Il a que les chanteurs bien sûr, il a attiré à la merci de monsieur Mahdi Moulash, t'es pas kabyle. Ils considèrent vraiment la France comme leur territoire. Exactement. Je vais avouer une histoire qui m'est arrivée. Sans donner trop de détails. Voilà. Parce que je tiens à ne pas. Voilà.
En 2015 et 2016, on a organisé le festival de l'art kabyle à Trocadéro. On était 4 associations. ذنكني خدمنا كلش نويلي ستراد نغرا لي شونتور نخدم de notre mieux tout financièrement déplacement des voitures la solo etc et l'autorisation فزرين بالله ابان نرسى جانا غير ميد نرسى لحقنت لي شونتور لحقنت ويهن زريد مراتيني الكابول زدمن فلانا كسنا غا ميكرو بوسينا باش وين قلبنت بوليتيك رانخت بوليتيك ديال الناس لي ميناس فهم غادي يشابرونا وذاك يزون نيك سي مون فيكو وي ماشي الحضر يديني هنا غادي يحكوني غادي يهضرنا وي C'est ce que tu as vécu. Ah, on l'a vécu. Ah, oui. Attends. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Imerner. روح زعما توين لا كريديبيليتي باسكو سيتي ديريير لي ريدو اللي غاشي في السيناريو يافي با اوتون دو ريسو سوسيو يهضروني خدمن مي ثورا داين سي في لا كرون ديلي ثورا هنا في لا كرون ديلي الميناس تو الموند زرير كمالي كمان سني تكارا على قيمه كمالي كمان روحنا غورس غري دافرون في القهوه كيش زرير عميروش يعني تيش ديريكت باسكو الي انديبوندون تا يخدم العمري سي ماليس Tu as cité un grand nom, un révolutionnaire comme Boudjma. أكقرن يدادو دابو إلا وين خمناش نوجمع لي زاني لي بلو دونجورو خاطر اسمين تغني لي زاني 80 contre le pouvoir et نروح كانت للدرقاس نغلي شورتو لي زاني 90 باش كنبدا نتقضى في التيروريزم الوقت ني اي لا قاتل تفكير قروك ذا سفل عثرا كان عامر واش اسمك كوالي مجيد فضيل بيان سور ديكتاتور بلو شانيل ça te dit quelque chose ou pas كيما وليك بلو شانيل يولد يضل يدنا يولد يدنا donc il est avec nous il est avec nous oui ouais ok السلام بن مرة فهمتي في كرزن جيسبر كي بوزت اون بون سونتي اكني وثا يعني الحال يعني منا ونكلي يعني اللي متربيه ترى بتاتر لو سوجي في مارا مي ابارامون دما دخلت القاضين كاز قلت مسلمه كلي ترى يمزن كي يقلان يعني والله تدينا يعني استيدت باسكو اركزكي اشفرون يناد يوم بوال يناك اون اون تران دو فيفر لا بيل في نو مسيو نكوني اوني دي زالجيريان on est des Algériens, on n'est pas du Mac, mais on est des opposants à quelques idées de ce pouvoir. Le pouvoir qui est total. Mais nous on est des défenseurs de la nation algérienne. Parce que on est en train de recevoir des attaques à l'étranger. سكواس مثلا الناس سكذا منا اشتكي كنقول لنا وانت كان في لاسابوس سي لي زاتاك دي تسن دي بارا مي ا لانتيريور دو بيي جو سوي ان اوبوزون دو سو بوفوار زمرا دينا راي دينا جو نو سوي با داكور افيك سو بوفوار يعني سي با سور يا بليزيور بروبليم فاس كان فاس شبر ديال العمل كان فاس علاش tout à fait contre اي نو نو كنت راه جو لي ريبوند pour que l'on soit Pour que l'on soit logique, l'Algérie a été ruinée par l'ancien pouvoir. Et que pour qu'on voit une Algérie comme l'Europe, d'un jour à l'autre, c'est juste pas possible. Il faut pas nier que le gouvernement actuel fait de son mieux pour mettre l'Algérie sur les rails. Exactement. En Algérie sont énormes. Il ne faut pas nier le budget pour la jeunesse, il ne faut pas nier les budgets qui sont partis pour les stades, pour les hôpitaux et tout ce qui s'ensuit. Donc si tu me demandes, est-ce qu'il y a une Algérie qui marche avec l'intelligence artificielle, là je ne suis pas d'accord. Tu peux être opposant.
ولا شويني كيكسن سوني با فرا ولا شويني غيكسن لا ليبرتي ديكسبرسيون اون الجيري جو سوي ان تيموان فيفون اين خدم غنك ماشي شكرا ماني ولا شوي تيخدمن جو ميريت نورمالمون بيربيت داكور داكور الحق غا الجزائر طابي روج باسكو سي لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون اساكي ولا شي تزيد تمورت فرنسا اما كنت لا اون الجيري جو لدي اي شوي فيها داكور مي نوبلي با ماجي داك ما 15 نربريف 20 سنه de Bouteflika, il تقلب que la paix sociale. D'accord? Il a ruiné l'Algérie, il a mis dans le chaos. سمحي تفكر. Il a mis l'Algérie dans le chaos à l'arrivée. سمحي. روح هجمة روح معليش. كفاك دوالي. Pendant la période du terrorisme en Algérie, j'ai passé 17 ans de Gudrar Njarjar avec les militaires. سيكون تسري ونيتيني الحملات تمورت شو امشيه مسا لي بروبليم تمورت كاين داكور نقبليسن مي لي بروبليم راه عندي سي بارا الفو فير فاس فوالا لي بروبليم يساز داخل يمكن نقبل لي بروبليم دي سي بارا شي اماجي اماجي on peut pas sortir avec le channel excuse-moi on va pas sortir le thème de live en fait, le thème de live, excuse-moi, demain si tu veux, on va faire un live pour critiquer le pouvoir. Et on ne va pas le faire, mais aujourd'hui, le thème c'est la défense de l'Algérie. Je suis pas en train de critiquer le pouvoir. Eh ben écoute, excuse-moi, je suis pas en train de critiquer le pouvoir. Ne déstabilise pas. Le thème, le live a commencé il y a 2 heures de cela, exactement 2 heures. Donc le live, il vient d'Afilmak, elle est fait Afilmak, pas pour le pouvoir. Posez-moi la question. Non, le thème d'aujourd'hui, on a posé des questions pour Amirouche qui était sympathisant, qui est devenu aujourd'hui algérien pur. S'il te plaît, ne nous fais pas la déviation. Reviens un autre jour quand tu nous trouves et qu'on critique le pouvoir. Je reviens à ce sujet. J'ai été comme Amirouche. Étant traité de tous les noms, je t'ai envoyé des messages, je t'ai encouragé parce que tu es un homme sincère, tu étais correct, tu t'es fait avoir, comme tout le monde. Alors on reste dans ce cadre-là. Mais pour redresser, du moment que je vois Medjid du moment que je vois Medjid, il postule des vidéos en solidarité avec je parle pas avec toi, excuse-moi Medjid, c'est moi qui va te faire descendre, n'accuse pas Amirouche de ça. Sinon je descends moi-même. Il est d'Awalik, mais il va pas. Non, je regrette. Non, je regrette. Je suis pro-pouvoir. Pro-pouvoir. Moi, je suis pro-pouvoir, quoi qu'il arrive, même si je reste pro-pouvoir, à cause et grâce, non, je vais dire, à cause des macaques. À cause des macaques, je suis devenu pro-pouvoir. Pro-pouvoir, à cause des macaques. Les macaques, aujourd'hui, je vais critiquer le pouvoir algérien, je vais demander plus à Smara et je cherche le développement rural ainsi que le développement local de la Kabylie, de toute l'Algérie en entier. Mais à cause des macaques, je me retrouve aujourd'hui dans l'obligation de protéger ma Kabylie de ce danger et être pro-pouvoir pour l'Algérie. Exactement, bravo, une excellente réponse. سعدي ولا وياض أثاني مثلا يدير باقي شحال يوسي شحال يوثن ولا راه لو شانل لو شوف غير الدينار ابري كان عدار يدير الزوج لو ساعتها Amirouche الزول اشافون ميرسي الزوج لو كذا ما بغيني اشافون شباب ربي نهضر لي بو Amirouche جي لابيتود سالير تاع القروس ميم كريم سي تاع مامي موا دونك يا اوكان بروبليم دونك كاين يبغي غير الدينار كي يوصل الحاجه
بس تفكر عميروش ينوض سمش تي تروح بالك وس واحد علاوة صافي با لونطو ديك شفا فرنسا يلا اللي كان وي فوالا اسمي كي كوماسي لي قال هذاك دي فرنسا وي يخدم ين دو موند يافي اون سال دي 25 يخدم هكا يبغى يخدم هكا وي تالمون غاماكي كيف يطفن يبقى رفوزي ناس يتعنف ناس tu n'as pas le droit de chanter ici أتولي ضب ليك أخدم الحشان أين فوحل هذا ما جي داكي أثناء عميروش خاصها غيوال ماشي غيوال كي كونفيونس جامي فخير ماكواكي واكي توجور دا ماكيست يتابع وفيا بيانو يعيش قريكس كيف تدير ترى سمحي خميس فهمتوتيس تجاد فوفيا اي سمح ضاقي ماني روح كمل اولك كمل اولك سمحي ما معاك اول اي راه باسكو ضربوني لما كنت سبورت بخا خدمت لي فوتون ضربوا القبايل هكا هي دابا جيتو غادا ذاكيني Non. Non, 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 il ne revient pas. On va pas discuter des sujets personnellement. J'ai dit clairement que je suis anti-macaque ainsi que je suis pro-pouvoir. Je suis pas prêt de discuter ni de dire bonjour ou coucou pour un macaque. Dans un autre live, là où je ne suis pas, faites ce que vous voulez. Mais là où je suis, c'est strictement interdit. Tu es le maître à bord du live, Agma. Tu es le maître à bord du live. Tu me poses des questions. Maintenant, je pose des questions, je réponds. C'est une autre chose. C'est toi le maître à bord. كاين يبغى كان ديني ريون بوال باسكو ثورة اسيني مثلا بلو شانيل اكيني غيما ما الا امذناكي مازال يقيم ذي الماك ثاني تنقردوني تزيد يغار وين شغلي سا مي ريغارد با مي جو مرابيل يا لاني ديرنيير ام كي داغلين فلاس دي لي ريزو سوسيو ام كسن فلاس القدر لي ماكيستي بورتون جو سوي تو تافي داكور افيك توا يتعاوني ثاني يتسالي دي لي لايف انسان يغال يجب دي مانيس دابري سي ديكلاراسيون موا بيرسونيلمون يغاضي جو مسوي بيرمي شكا غاس لي ميساج دو سوتيان باسكو كان دايت وحقر وقبيله دقر غير مانيو الله غالب سي اون مالادي سير حمل غالب ولا غا قبيلي توحقر وكيل عمروش تاع فري ماكيست وكا كيزوز ديت المست السوق. Eh, merci de me l'avoir dit. Et bah, voilà, tu vas balak le. Oui. Je vais te poser une question. Je remets pas en doute son algérianité. Je dis qu'il est macaque, il est guinéen. Nikini, je vais te dire, toi, tu as fait un live pour dénoncer que tu étais macaque et tu as regretté. Et voilà les est-ce que Majid Fodil, il a fait une vidéo, il l'a publiée sur son compte où il dit, je suis contre le Mac, le Mac, je vois que la moindre occasion, venant, on va critiquer le pouvoir algérien. Écoutez, soit on doit être pour le Mac, soit on doit être contre le Mac. Et qui dit contre le Mac dit pour le pouvoir. C'est la seule. Exactement. Il faut être. On n'a plus le droit de jouer le juste milieu. Notre stade où notre patrie est en danger, notre peuple est en danger, il y a qu'un raka. Ou des qimar en joie. Pendant que mon peuple est menacé, Nikini, je cherche. Oh non! Le pouvoir, je suis contre ce pouvoir et je suis contre le Mac, le pouvoir qui n'est diri. C'est le pouvoir qui me protège. C'est ma politique actuelle. J'annonce ma couleur. J'ai pas le double face à je joue pas le double jeu. D'accord? En ce moment, l'Algérie a besoin de nous tous. Les regards sont braqués depuis longtemps. Comment faire pour déstabiliser ce pays? En France. Même si je pars demain, et là, j'avoue aujourd'hui, en public devant tout le monde, la souffrance que je souffre actuellement, personne la souffre. C'est une bonne occasion. Actuellement, on a c'est français, j'ai un arrêté d'expulsion officiel
Pourquoi? On m'a fait tout un montage en 2019. Moi, je n'étais même pas en France en 2019. J'étais entre l'Algérie et le Canada. Actuellement, je suis expulsé de France officiellement. Il y a une procédure judiciaire. Tout ça, c'est des montages pour déstabiliser, pour détruire les personnes. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Alors, شبرونا جماعة الساقود دي قمارة ثفرات derrière وريدو بقندي مالك ما تعمل التمورتي. Il n'y a que le gouvernement actuel qui a garanti la constitution algérienne du pouvoir actuel, elle a garanti mon identité sur les premières pages de la constitution algérienne. C'est que l'armée de défense, une armée d'attaque, elle a une armée de défense qui me protège moi-même quand je m'endors chez moi. Et c'est pas vous qui êtes à Paris. Mais tu sais que l'ville Paris, elle est pendant que lui-même, il a besoin d'un soutien. برافو 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 خاطر اش فرونا جماعة اش فرونا جماعة qui a garanti mon identité. C'est Tebboune qui fait face à plusieurs pays qui me permet de me faire soigner gratuitement, ainsi que c'est Tebboune qui est là pour et l'armée de défense algérienne vive المؤسسة العسكرية, vive l'Algérie, vive المؤسسة العسكرية qui est dans les frontières contre toute attaque. Que vous faites des marches à Paris comme des rats, que vous le veillez ou pas, vous êtes des rats sans nation. بغير لاصل تبع فيه تقبيلي يا ربي فكره في الاول فيه تقبيلي فيه الالجيري وذاك ما كاين تبع تقبيلي تما نروح عاد وي داريا وي نروح ندكش من ثمورتي. On doit tous maintenant on se regarde subhanallah on doit se regarder dans les yeux. Il y avait des dérapages, il y avait du n'importe quoi depuis 2021 à ce jour, mais aujourd'hui on doit être soudés, la main dans la main pour combattre, parce que on n'a plus besoin, on peut pas, parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent vraiment à soigner le cancer avec du doliprane. Le cancer. C'est un cancer, Wagui, c'est un cancer. On doit les combattre tous ensemble. Je lui fais plus confiance. Il n'y a plus de confiance. Soit il est Aken Raka et vive l'Algérie, vive les services de sécurité, vive Abdelmajid Tebboune. Celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Ça m'est égal. Si je peux. سبحان الله ميروس نفكا ولي ديال طاسي كرجا انا ولي يدير ما الا واش غادي ما راه غالا غور ثامير سبحان الله عليكم. Idir, tu veux intervenir s'il te plaît? Si oui, tu ouvres ton micro car on ne t'entend pas. Ben oui, bien sûr. J'ai coupé mon micro juste pour vous écouter. Merci. أقدر دقيق تنسى. لا سلاميني. الزولا وانا كويس الزولا ميروش الزولا. الزولا يدير الزولا. الزولا هو ذاك يدي تحسيسن. دونك يتما لو لايف كينا ميروش كي واش ديتي الشما سامبلومون سكي شمرتي جوست باسكو on défend l'Algérie. L'objectif principal, c'est de défendre l'Algérie. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez au maximum. كمل دوالي سبحان ماشي دوالي معليش تقدر سيمبلومون فين يدينا اوبوزون يا كلكان قال كاست يناد بلي اوبوزون نكي اوبوزون داخل الوخام ماشي كبرها اوبوزون مثل اوبوزون وي قالك اوبوزون مي ذا اتيرك مورت نخدم لوبوزيسيون وليد العاليه الحاجه اللي لقات هو خدام الحاجه اللي لقات هو خدام اكسيتيرا اكسيتيرا مي كونط اون سون بلي تمورتنا على بيزوان عندك لوكويث سوا تو اوبوزون نا ماشي اوبوزون
عندك الفلاس اكزاكتومون دي دسميكرن ذا عميروش فوالا. دونك ايثما ساكينيا الجزائر تحوجها اوطونك دراويس انفد الغرس ومن بعد زكا نفركو شغل كاينين برا ايا ور داخل ايا ويثمر داخل ايا المسفهمات اينيك خصن العقاب باسكو يا اكنيك بغيريا الا وين نديرها الا وين نديرها سي تو طافي نورمال دون تو لي بيي دو موند اكزيستي ثاكيا ماشي كي سيدي زلوفان ماشي ذا عميروش سيدي زلوفان ماشي ذا شافرنا ذا شي سمينك سماكنيا شافرون خاطر شو شافرون ناس تاتسو ضفع سوق مشهر شافرون سيت صغير ضوي يعني سو شافرون دونك اي شافرون كيما اي شافرون كيما يا كتورا سكيا تذكرات الجزائر نذكر افوس رفوس باش ازكى ذاين النظام فوالا برافو سي سا هذا النظام اي جا faire avec le maire le chef d'État le PAPUI الوالي ويجي الحوايج قريك ما تيسوار قريك تمردي تعيشة ريكلام الحوايج يقولنا انت ريكلامية سا فو با دير شفرون اي شفرون كان تهرس العقلي جيت فكاوي اجي فكاوي دونك الساكينيا تخمم ثاني يوغال à l'extérieur de la carte géographique algérienne à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? نخدم افوس القفوس نذكر وين يقلن يكفغان الجوار ذا عداو خاطر actuellement pour moi c'est bon le قدر même pas le match parce que le match pour moi حقار ربي كي نفي نيشو لي فرو باسكو قلتها مي انت غادي يبون الهلاكاكي وي اللي ريسبونسابل ربي عميروش يا جماعه العباد يكتعيشين تمورث اراك دينين كوم يدير راك دينيا يا والله العظيم ما يسع اوكان بوفوار نا اوكان بوا نو لا غيدير في نظري غوري ساره كون كان يزدي الجزائر سمحي ما كزما كوال باسكو سي تو طافي نورمال مي انت غادي يبوينا كل هلاكاكي لا غير ميدياتيكاكي l'aide aux puissances étrangères pour déstabiliser l'Algérie pour faire de l'Algérie une deuxième Libye ça vient de ce mouvement. أثني دافع dans les pages المخزن هذا رقم ديال الجزائر il y a des innocents qui tombent dans leur piège. عميروش سمحي كملا سيدي هذيك كملا وليد. سمحي on doit savoir les chics varons exactement. Ça se passe simplement sur TikTok. هذا العباد اش يشوخن اهضرن pour rien. Pour rien, mais sur le terrain, y a rien. نكون نقرا غادي نغليت ودرت شكون حتى هو ذاك يفهموا يدير. Je vais te poser une question, s'il vous plaît. Les 120 personnes qui sont dans le live, imaginez cet exemple. Tu vis sous le toit de Vevey. ما إلا راك تحرز ربي ما ولا حديث أسيافو ربي أكل مثلا مذاكين سي يا با فو بارون ما ولا حد باباك تماك دونك تا دوا تيتر سيغمون توا لو ريسبونسابل محامي هكا. Imagine toi être lors d'un danger, d'une menace qui vient d'un de tes voisins. Est-ce que تروح تتسنى تحدى مع فافاك يقراك تسغرس الدولة عناياس انت كيتحدى خاصو غير ذا مغار معنا ذا خيال تبحير نغ تروح دار وين كني كيبغانا اللي يحقر فافاك نغاس داوي لهلاكي فافاك كلو خامني عندك نزدر ذاك اسن فافاني غاساكوت يبوي راه غروم فافاني يماني غاساكوت سيق انا غخال نو سي با كوم سا الفضل غتقيم داخل النار تصيد ان بروبليم افيك لي اوتوريتي ابروش توا دو طون ابيسي فا دوموندي Tu veux, t'as un problème de travail,
Approche-toi des autorités compétentes, tu demandes un crédit bancaire, tu as un problème de santé, approche-toi du secteur de santé et avance. N'en parlons même pas des pistes que l'Algérie elle fait pour son peuple. Des jeunes de 18 ans, ils ont des logements sociaux. ترى اسمحي كان يا شبرون اسمحي كان قبلاش نفكاو اللي تشاو ساو اي دير جماعه اي تشوفوا نعيم صالحين غادي يديروا البوفوار فنون كريتيكي لو بوفوار اي دير اسمحي اي دير جماعه je connais ta façon de voir les choses mais est-ce que tu te rends compte actuellement ce qui se passe cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie, est-ce que tu vois les médias les plus proches de l'extrême droite en France, les maquistes, c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en considération. Le Mac, je sais qu'il est insignifiant en Kabylie, ça on le sait tous, mais est-ce que tu es conscient aussi, tu te rends compte de ce qui se passe au niveau des frontières? C'est pas évident. Ça peut se déclencher d'une seconde à une autre. Oui. Je vais vous répondre, s'il vous plaît. Voilà. La crise, aujourd'hui, hier, français de Zér, le MAC, il est insignifiant que je sois là. Le MAC, la crise, il est simplement un outil. Un outil. Voilà. Donc, France elle-même, c'est une crise. France elle-même. Je sais. Elle est dans une crise. Donc, la crise n'dekbes, يحقر برمي اللي كيقرنا كنا زهرين كاينين كلشي مثل هكذا دايركت شفت استقبايويه شغل باين elle est déstabilisée. France elle-même elle n'est pas stable. Si on parle les États-Unis n'est pas stable. Les États-Unis sont dans une crise là c'est des poubelles. Mais même on est dans une guerre médiatique et psychologique. Mais tout ce qui se passe, mais les photos, les responsables du MAC avec les photos, avec côte à côte avec l'extrême droite des Français là. Ah oui, c'est ça. Fabien, tu as déjà fait une demande qui a été refusée, tu ne vas pas monter dans le live. l'intérêt du pays prime sur nos différents. Point barre. Bravo. C'est que le problème, c'est un urbain. Sur أولين في مثلا أشوفهم se compare toujours à l'auخام. مثلا مخلف دقوة مثني واستفضارا عرفارا. قد وضع الجيران. الجيران وايض. مثلا ذي ثدرت même ذي ثدرتك والمساض. مشكلة قد مستدرتك ما تفهم سي تدرت عرفارا أتحوصد أمك تفرم أيني قد مخالفهم شو مستدرتك بوتو في طراسي كتفتاسك عشان سي لا ميم شوز اتكما تزك خامة تغالون بعد درت تغال لا ريجيون تغال رتمور et ainsi de suite. Moi à partir du moment que quelqu'un collabore avec celui qui veut pas, ce que j'arrive pas à comprendre, je l'ai dit et je le redis. Quand tu vas voir la droite française, soi-disant pour la délégation kabyle, elle négate la délégation de la Nouvelle-Calédonie. Si un territoire, géographiquement, culturellement, ça n'a rien à voir avec la France. Et si les Kanaks, aujourd'hui, ils ont leur vote, il serait indépendant. Mais il y a le remplacement de la population parce que les Européens ils sont plus nombreux, les étrangers. Et j'ai rajouté à ça que même ou pas Erdogan, ça c'est une autre chose. Mais tu as un exemple. En 2016, nous avons un coup d'État. Même l'opposition,
elle était contre. C'est grâce à l'opposition, en quelque sorte, d'une manière directe, non directe, qu'il est resté à sa place. L'opposition Erdogan. Alors, alors que c'était l'opposition Erdogan, ils auraient pu profiter de l'occasion de prendre le pouvoir. Mais comme je dis, l'intérêt du pays, du peuple, des institutions prime sur les petits différends. Dans ça, je me souviens, alors que quand il a été sauvé par l'opposition, ils n'ont même pas attendu d'avoir un coup d'État interne. Et ils se vont juste pour atteindre limite, j'ai envie de dire leur fantasme. C'est même pas un projet. C'est un fantasme. C'est limite, c'est un fantasme. Là, اللي قال لي يفتكرت ناني ديون هذا شو l'identité la c'est quoi l'identité la Kabylie? Après bon, quand c'est une région algérienne, c'est quoi des gestes mais anti-maquistes. ناني هذا شو l'identité la Kabylie. C'est vraiment des disques, c'est une région algérienne, mais tu es contre l'identité, ça veut dire que tu es algérien, arabo, islamiste, alors que l'Algérie, pour moi, c'est l'héritier de Numidie. Il ne faut pas oublier la Numidie, c'est la Libye, le Maroc. La capitale était certes. C'est certain. Je ne peux pas me revendiquer de m'assigner ça, alors que géographiquement, la Kabylie, il n'y a pas eu beaucoup de choses de la Numidie. La Numidie, ça s'est passé plus Gouinef. C'est certain, c'est ça la capitale, qu'on le veuille ou pas. Donc la Kabylie faisait partie je me souviens, de la Numidie. C'est quoi l'identité de la Kabylie? C'est l'identité de la Mizan. C'est un exemple. C'est quoi الناس كان سي سامبل الناس كان سي ليدونتيتي دا بن رمضان de كريم بالقاسم دي دوش مراد ابن مهدي ce Zeka dans leur fantasme la Kabylie est indépendante. هذيك كاريون الدرع الميزان كاينين ماشي قبايلي الدرع الميزانيه ميروش انا صافي صبارات في كوالد مش تطوح جادي فكا ولي سابرير غورك شبرون كي جير لو لايف وي ميرسي هادي فكا نوالي صدوها لغورك ça peut être درع الميزان ça peut être l'Arva Nathiraten ça peut être n'importe quelle région. Ça veut dire si on va dans leur logique sous prétexte le droit de s'exprimer. Ça fait la Kabylie indépendante. Déjà, est-ce qu'ils auront le droit des minorités ou ils vont être considérés des si on les considère c'est des minorités, donc on n'a pas besoin d'avoir l'indépendance de la Kabylie parce qu'on est dans un ensemble de pays. Si on les considère pas, si on leur donne pas leurs droits, c'est contre la soi-disant démocratie. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'histoire parle d'elle-même. L'identité de Tzemazir apparaît. Le reste, c'est une région qui a vu des civilisations passer par là. Déjà, leurs revendications, toujours leurs revendications seront mises. Même entre eux. Déjà, entre eux, seront mises. ثاني فيك قميدنا وقبلنا لي غير يانيس واقيلا يبغى غادي يبقاو على خير بلو شانيل اذ يانيس لا عسلامه سي تيرا لونا لا عسلامه مثلا لونا دونك بلو شانيل هذا شوف بغينا نديرو قبله تصوب ضوما سبحه غتشاو السوا ميرسي عميروش ميرسي رشنا الا قلنا الا نذاكيني كاينين ليوث الحاجات الدينيه باش كني هاد فهمن مليح كاينين لي ما كيستاكي كفرن دا كاين مي غاردين دي الغربه مي غاردين يفرن داخل ديغا فوالا مي غاردين سي جيغا qui sont cachés ici quelque part ils n'ont pas d'identité كاينين ليوث الحاجه ما دير الاسلام صبت تقارن تبغى ما تفرق من الجيري دونك صبت على الجزائر على الجزائريين اتقيم ما طبع تقصرم
Non, même pas. Écoute le channel. Écoute, je te dis وزميرني une باسكو chose. La liberté, c'est le channel. La liberté, elle ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. مي الجزل راح تتقابل. ايه داكور مي فهمتوها بزني فرنداكي القبيلات شوف فرندي تموت دونك المثل دونك ليوث الحاجه ما دير كازني ثنا مني ماكيستكي ماك خرايا كيك فرنداكي نخدم راسي البوليتيك باش كنا دي عايشين باش غلنا ذا وين لي كوا توم الزعان زار باش ما دير صبت اتقي ما طابله تلقى حساب لو شانل اعطيك صحه وما اي دقيقه قيمه الجيريا راه طابل جامي لا صح اسمر تا هو الانديبوندونس ماك تخمم ديك باسكو تاركوا زاد شي راك دينا غير هلا واش تاش مصوف الرياض Non, Subhaï, quand même, ils n'ont pas le pouvoir pour se mettre à table avec l'État algérien ou Madraka. C'est pas possible. Ça, c'est de la foutaise. Merci pour tes interventions. Depuis qu'on a commencé le live, aucune insulte n'a été prononcée. Mais allez, appelez le channel pour. تشافوليس معليش ما وديش تخسر راي المقرن سي بون. تابعنا كثير. أولك تشيني يا نيس دنسنا. الزولك في الأولى يا شفنا الزولك ما تعبيروش الزولك كان دابا في اللعب. الزولا يا نيس. اللي كاين ما تحسس غير لا تعبيروش اللي توجور اللي قال تعبيروش تيدي تعبيروش لعب فيه اللي يسلل. خاش شو لقى تحسس لعب يسلل اللعيبه هذاك. دونك جي جامي فريكونتي جي جامي ما عملوش يسلك بيان كذا ودينا مساس هذا ولكن اللعب يبغى لا دي خدم بدون يبغى الى فيني دي زعما ديكري ان ايدونتيتي كابيل سوا ديزون كابيل نو ماشي با كابيل كذا مازيغ سي على الصر تو علاش هذاك على الصر شمو السعد على الصر فرحان بدات مسعد على ما داكشي ميسن التربيه يمكن دونك ميسن مازيغ كيف فرحان عملوا شي فوت هذه شوزا كي مسا هذاك ما تدميسن التوقيت هذه قبل ميسن التوقيت بغات تفاصيل ليستوار يبان لك مي كنت تدوري نو تدميسن الجزائر تدميسن تمازغه تفغامنا ثوغيم مع تعلم مساهمه اش تخدم ديال الجزائر مساهمه اش تخدم اشما علمنا قديما كيستكي تعدي غاتو هذا اللي ما كيستي فو با لي زاكوزي تو سا خاطر تاسيك فوالا صوبنا تموت تاسيك فوالا تروح دي ما كيستاكي فو با لي جينيراليزي توس اتا سي كروح ندير الغلاط وهذا شيء كزواد لي ما كيست والله تاسك ولا صبنا الفيكات موثيقا من واحد نصريبه ولادنا غطاس الحمد لله غطاس الولاد ديالهم باسا كونسيلابو دي باسبور سوا ديزون لي مينيستر اون بارونتيز لي مينيستر زعما نولاتن تو كوني اون فا با اكوزي تو الموند كيني يانيس داكا كيسمع غواس العزات تما تشوف فواليك ابرا دغور غراس ولاش ودقمنا راه لي ماكيست سانسير اي غار ما تواليض الديراباجي خدم وسروال نسنيو ونور ينطيق يا جماعه بوا موا سي اون فورم دو كومبليسيتي C'est une forme de complicité, c'est le moment. ما خاص مثل الداق ولا كي تجي تشولي كدا نتقاض ما تواليض ton soi-disant ton pseudo-président qui soutient le dernier là, le pseudo-intellectuel يدير منك سمور تمازغا يكر اوين تمورا دينو تيخدم راه الزيتون تو تيخدم راه de soutenir les Émirats contre l'Algérie, aucun maquisté d'Intkal. Dernièrement, il n'y a même pas une semaine de ça, des maquistes qui traitent la maman de l'UNSP à son âme sans dire le mot, j'ai pas le droit de manquer du respect, au Yundexno d'Intekara, alors Nekini. Ils sont tous pareils, c'est la photocopie de leur président, Awad Kimrawali. فك الدوله هما رابيدمون وكنس الا قطع الوضع ما يورش حتى قبل الان كان في فايت بوليتيكمون دوبوي لي زاني دو سعيد سي انشغلوا انشغلوا لا كي سكومبورت كوم فويو لا دي لا اوكا يفي n'importe quoi وين كان يولى كان هذه الزاد لا بريف ساكي تزال على المغرب تزال على الامارات تزال العبد ساعه كان برينسيپ فرحان كان برينسيپ لعبتو ساعه دي برينسيپ كي دينا نعملوش كاولو في شي جماعه هي كان اشافرون كينو طيح راك ما دي لايف ما نعرفش شكون يعملوش on 97 c'est juste quelque chose alors je t'explique quelque chose
Je suis d'accord avec le panel, il n'y a pas de souci. On t'avait donné l'occasion pour parler. On a justifié que Zafar, تحارنا في الجزائر يعطيك صحة تنميرتك تصطاس. Mais aussi, tu n'utilises aucun mot vulgaire. Par respect. Non, il y a rien. حمير شطاح mais il y a rien du tout. Au contraire. Non. على قيم يدنا ترى كي ديو غالوا والو. كاين ميروش دينا الحاجه تمشي طوح. كايني بابا سميتي ساعه سال ديال الجزائر بون جي غروندي en France mais je suis toujours en Algérie. Ça cher plus l'Algérie. Donc كاينين لو بيس ديدونتيتي نو الجيري نعرف. يا برافو. ديك هو جا ولا انا ميروش يقري سؤال. فين ميرتيك تم القران. ولا الحبسه كان كان ولا كاين اوتون كالجيريان امازيغ جو دوموند l'état française qui va nous renvoyer la personne qui était dans le feu de Kabylie. تنميرتك يا يانيس يعطيك الصحة. تنميرتك merci pour ton intervention. Pour ton intervention Yanis. C'est pour toi Terra Luna, Zulflem. Je sais bien qu'on aura une intervention très pertinente avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, فيك بريسيدا مونتورا شادرون السنغال في الاسم. هذيك كتبان دميك كتبان نضرا ميك هذيك كدنا نسبه. ام كتير داميروش كايني غالفور. Merci surtout pour votre courage parce que témoigner aujourd'hui dans la situation pareille c'est pas facile. Exactement. Et les Algériens مساكت تنرتنا ديك تيك توك سكيما ديزول surtout دايني غاضنتنا نقبل جالسين سي التاريخ وقلنا داوكن وقلنا دمريلو. Aujourd'hui, c'est impossible. Presque parce que un dérapage pareil, il est impardonnable de certains cabines. أكن الدنان كيني أخبيت يا قلب بيس روبرو خبيت النطور كن فرنسا هي رايحة راساقي. Donc c'est un pardon de notre part. Ils n'ont pas le droit de parler au nom des Kabyles aussi. Voilà, نقدروا هدرتها ديال نوفمبر خاطر نوراو لي révolutionnaires, les petits enfants des révolutionnaires, n'oubliez pas ça. Nous هني دابا جنون pour l'Algérie unie et progrès. لا شو ريمارك الصباح مالوروزمون سي اوكيبي باسكو شغلني نيد ما نروح حتى زواراني كان يسمح لكم كذا متشاركه ورشوه الحركه دابري سي شغل واحد توجور دي تيك توك سا اون روتين دو ديالوج كشتينين كاينين دزاير مي كاسكون بروبوز بور l'Algérie étant algérien ils sont les idées proposées قالنا ارديهن لا شو انا on va interpeller notre président notre gouvernement étant nation peuple et tradition, qu'est-ce qu'on va proposer à notre pays? Alors, on va depuis tout à l'heure, rien à dire. Avec respect, rien à dire. Mais nous connaissons les hommes et les femmes de cette Algérie meilleure, qui fait un peu, il est en train de bousculer le monde dans sa diplomatie, et sans son progrès, il faut y croire. Parce que là, il fallait avoir des sentiments de dire non, monsieur, non, madame. C'est la raison et c'est vrai. Dire ça, oui, c'est faire une fire, khadem الفلاس. ودفن نرى ما راقدش هناك العالم ماشي كتروح لالجيري لا مير بالتيك faut être très intelligent de la carte géographique le mouvement progrès économique il est intelligent خدمته قد لان فريمون لا بلاص العالي نو كنا قلا داكي دا عميروش نا دي مليون كوم عميروش دي مليون كوم شيفرون دي مليون كوم يانيس ازوا وتو الموند قاعد يسنا تمني لي خنقري لايف اش قلا كنخدم كنكري صوره 2025 2026 سي الى ريجيوننا بليس الى الجيري اونتيير. Merci pour la question. Alors, moi, si je me permets, moi je suis dans le domaine. Écoute-moi bien. J'ai fait Pas de souci. Je l'apprécie bien, il est courageux. Il est courageux. Parce que une génération, les générations صحابي ورا غني زكوا غني تمارا كلهولنيه وكاسن تسمعن كيني صون كنقارن كني لا كاسي سميس مستساري سميس الا قاتي ضو تشينس زاد يبقى تكريسم نا برونونسي دو نو برينو انس لا غيداني ça fait partie de l'éducation d'un Algérien وانت ملاقه مثلا تهضر il faut trouver des arguments politiques idéologie politique là tu attaques une association qui n'est pas dans le respect de statut associatif. C'est un mouvement statut associatif qui dérive dans la politique sans faire de la politique.
Donc il faut trouver l'opinion, l'opinion aussi. قرأت توجور العلماء بعضها تصدق سريت فهمنا واسترس لقوبة كي يتلاقى هذيك النيجس ماشي سداوس عميروش c'est une question Oui. داشو بروبوزي دا ساكي pour l'Algérie داشو يخصن دي لا ريجون لا كابيلي on propose pour l'Algérie la question يعني جملت كلش ثاني مرتين مثلا قرانت إبا كروا موا أجعل ضيد نغيث اللي توتالور نظر كابدو شفرون دابورا في الشغل هاكي ثورا نكوني وش في بارتي des anciens depuis 80 à ce jour نعدات ثنتي داكو نعاشي ثنتي داكو mais Fessoua Thagui, c'est la plus dangereuse dans notre histoire depuis 65, si je peux me permettre de dire, parce qu'il y avait un dérapage en 63, merci de Memtishki, c'est là que j'ai perdu mon père, j'avais 7 mois, il a repris le maquis. À Thagui, il y a des gens qui profitent de... C'est pas un dérapage en 63, c'était une revendication de la démocratie entière pour l'Algérie. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais je suis quand même, c'est la victime qui parle. C'est la victime qui parle. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 mois. ما تهضر كاكي وربغي غيرها ميدني الديراباج وربغي غيرها ادوغال فين 63 كونتر لا كابيليتي وغال دون 2001 128 جون. Non, c'est pas un dérapage 63 ميرو شنو تقبل هذه ليستوار لا. إيه لا ثورة سمحي كيما اللي تشوف. أنا نخدم في لاس ديبا يا با دو سوسي. أنا نهضر في لا سونز اوكان بروبليم. يموت دركاز يموت هذا خالد بيان سور يموت يغلي لي زارما لا ما يموت لا ميداير انا مي فو لا كيستيون فوالا او كاين 12 كاين 11 ثمور القبايل الجيري اونتيير الساقي نتوالي لا مانيبيولاسيون au niveau et à l'échelle internationale que l'Algérie les visée. On doit tourner la page. On doit tous tourner la page de dire vive notre patrie et notre peuple et notre armée. Ça, c'est les points les plus importants. Mais il y a du manque en Algérie. L'Algérie, c'est le pays des merveilles. Aujourd'hui, mais rien n'empêche tout le monde de vivre une vie simple, une vie normale. Jusque-là, j'espère que on est d'accord. Une chose qui me tracasse d'ailleurs, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure avec Chevron. À Sagui, on doit se mobiliser, hommes et femmes, sur les réseaux sociaux, de barrer la route à ces manipulateurs, à ces criminels du peuple algérien en général. Alors, si la question de Terra Luna... économique, je parle. Ah, économique. Que peut-on apporter de plus économiquement parlant pour l'Algérie comme étant des citoyens algériens? Donc, Amiro Chanteur Kabil, on la protège déjà, c'est un plus, ainsi que j'ai vu. L'économie, économiquement parlant, le seul pays au monde, si je peux me permettre de dire, c'est en Algérie. Je sais qu'économiquement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais l'Algérie, les vierges, l'Algérie vient de naître. L'Algérie l'a vécu 15 ans de terrorisme. L'Algérie l'a vécu 20 ans de Bouteflika. Alors aujourd'hui, c'est à nous. C'est à nous de faire quelque chose. D'abord, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser derrière, d'encourager notre armée et notre gouvernement, même les personnes qui sont contre. On n'a pas le droit d'être contre dans ce genre de situation. Laissez-le finir. Alors, excuse-moi. Je te réponds, Terra Luna. Je suis un jeune travailleur, investisseur en Algérie. J'ai mon investissement, production, je fais travailler de nationalité algérienne avec un salaire respectueux. Je gère ce que je fais, ainsi que grâce à moi, سنقصر l'importation لو كان دخلنا على يدنا من كينيا سنقصر l'importation بوكسوم ذاين يسهلني للجزائر. Voilà, il y en a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui ont créé des auto-entreprises, de micro-entreprises, المؤسسات المصغرة خدمن الشغل نسل et qui permettent pour l'Algérie d'avancer et de ne pas les jeunes أروين نديري. Quant à l'exode d'immigration, parce que français voilà يزوالي كي دوزو زوار يدوزوا هذا مزوار après يلي
Tanmer Taoultma, Tanmer, bienvenue parmi nous. Déjà, voilà, merci. Il a coupé la parole et fait partie de l'impolitesse. Merci beaucoup. Tanmer, merci beaucoup. Akli Dagaoud, c'est là, mais c'est la question de voilà. avec plaisir. Tanmer. ولكن عطينا الصبع يا رشلنا Restez là et tapotez s'il vous plaît. Tapotez et faites partager le live. أنودي زوارن ذا زواون غادي ياسين. هذا زواو. أي زواو هو اللي كتشيني العسل ما يزواو. لكن بون زوارة بعد ريبوندير نبناو وثمثنا كاسكون بروبوز. Déjà, il faut combattre la propagande des macaques sur les réseaux. C'est déjà pas mal. Il faut démonter le révisionnisme, leur mensonge. Après, il n'y a pas que les macaques. Il y a beaucoup d'anti-algériens. Moi, je les appelle les anti-algériens. Exact. Il y a d'autres aussi. Il y en a beaucoup. Je surfe beaucoup. Les plus dangereux, ceux qui sont dans l'ombre. Voilà. faut يعني يقراو ناديهم يطيش صغار باي لكني لا ريجون اون بروبليم اون لي ماكاكا غيني فغوند خدمنا حاشاكم يس بروستيتي بوليتيكمون ديبلوماتيكمون un peu partout dans le monde وغين ils ont réduit veulent réduire اور سنطاوض les Kabila à de la soumission, à de la prostitution politico-diplomatique, donc le moindre des choses. Alors, surtout, nous sommes très actifs sur les réseaux. Ils osent même faire des lives. العالم الجزائر حاشاكم حاشا قدركم. Oui, je te retiens pas, d'accord. Après, un macaque, c'est mon ennemi, direct. Je n'ai rien à foutre. Même il y a des 100 grammes de macaquisme dans sa tête, je le considère pas comme un frère. ولاش تلقى زعما وكذا ما c'est fini. Dans la rave à l'époque, moi je me rappelle des marches en 2007, 2006, quelques macaques, à peu près il y avait 300, 400, des tiziouzo, pas d'arabat tiziouzo, c'est grave. Aucun dans une autre wilaya. Aucun dans une région non kabyle en Algérie. C'est leur idéologie qui a conduit, entre autres, on a changé Jamal Ben Ismaël Ahmarbi, moi j'y crois ça. Donc, les macaques guinéens, ils sont pleins dans la haine. Donc, sur les réseaux, maintenant, il ne faut pas. C'est le mot, hein. Je suis d'accord. Il faut réagir. كشتيني سالوك تعجي فيرا الزين موك تعجي فيرا في الثلثة موردا غير تستخدم اللاصي pour attaquer ton propre pays. شحال تورد لنا ندير دوك تعجي فيرا tu prends tes clics là et tu dégages. إذا نسالين دون دي لايف بروباغوند étranger تسالين لي ماروكيين تسالين زعما منا راه تعرف لينا هوب يزاك سالو مرض هذا تعرفني لا كويون بلوس أرق من يقضي داغن كينيس كيم فريمون استعرفها بلي لي ماكاكاكي سي دي موطون دو ا زد كم شطوح نسنا ماذا مقرنز ايماجين في فرنسا شويه l'actualité ils s'associent aux fachos d'extrême droite qui sont anti-étrangers donc anti-kabyles tu le veuilles ou non un kabyle en France les fachos c'est un étranger il sera jamais français sur le détail et ben كيخدم صالي avec eux صحنا لي ميديا سنا لوك لي فاشو يقول كنا داوني وكذا ظن الحكم ils ont rien à foutre شحال لي ماكاكي كنا سون بابي ام كشتينا درويش دي سون بابي tu cautionnes اللعيبه اللي كيقولوا avec les fascistes d'extrême droite en France زعما ما تفهميت مي ça n'a aucun sens donc أكنت de récupérer pour moi je pense y récupérer à l'heure actuelle surtout bien sûr نقطة سمحتي دينا نفهمك جاتك كان بوان أول اللي هو خبيث ça veut tout dire tu sais أنا تحكوا ذاك كي ده خبيث je suis d'accord يدي vas-y je t'écoute أمشي سلوى إنسان أدي شوف فيديو أخي قراو ديالنا مع بالغير ظالم ومظلوم en soutenant les Émirats arabes unis
Donc, tu es un anti-amazir. Si tu es anti-amazir, naturellement, tu es anti-kabyle. Parce que ils font partie de la grande famille amazir. Malgré ça, tu te trouves des macaques qui se tenaient, ils cautionnent, pour moi, c'est des macaques alcooliques. On ne peut rien faire pour eux. Mais كاين زعما وكذا قبايلي ذيك ما لقد ضايع السيفيدي بالك زيك حشانه سميتو راه باين. Il faut éveiller les consciences. المهم داك يبادينا ويروح. الميرتي. اسمك كوالي ياسين. الميرتي كيزوا وعطيك الصحة. الميرتي تلمير فنوان أزولا ميروش أزولا كفلاوان أزولا ياسين. Je voulais vraiment d'arraquer, mais la question maintenant qui c'est vrai, c'est très intéressant. Les choses, voilà, en tant qu'individu, un citoyen, les choses le plus voilà. À mon avis, je pense, rassure venir là, rassure participer là, il venir, voilà, tout le monde fait qu'il y a un autre qui est là, qui est là, le fait de participer là, c'est déjà, c'est un plus. C'est un plus sur la Kabylie. Déjà. Donc, ما كنتي لا كويناتنا كاع كنصوحو انا كورشنا مساكين تصوحو تكلفنا يعني ديجا قلاك تخدم ان بلوس نشتيليت ابري زعما تخماينا فلاك يعني امضي زعما تبارتيسيبي دون زان لايف زعما تخمض يعني كنقارن سونسيبيليزي كونترا كوين يتودونا كي انا ديجا داني سي ان كرون بلوس وما تروح تنفيستي لنا دينا داني لأن داني تفهمضي زمرضة داري داري كي يلا يجي تخمض نجر بور موا سي ان بلوس يتخدم لا كابيل هذا كيروح مهني تصل شويه وفوالا فوالا صار ديجا سي ان بلوس العالي اون دوا يتمثل وجه جثيره وكذا انا هذا وين لا كابيل يسير زعما فوالا اكو تاع كل براتيكا يقدرونا كاين حتى عندي الحق يعني لو بوين غادي ني غافون كيستيون كي سي كو كيني مزيه غنوسين غرا مي وزري غرا باللي لا كابيلي توا كولونيزي ou depuis 62 qui n'a pas d'arqarnouiki en plus les kabyles ou derina ras الخضار او دوزرينا لكم الميديوسا ما سرولي يزرع القبايل ما منسو يزري ورا الميد 2000 يزرع باللي لالجيري ونسلواري القبايل انا من السنك جوا ديرنا رد نطيقنا راه ودنطيقنا راه خدمنا سولوفمون هاد حالتنا كي شويه القبيليه فينالمون القبيليه هذا سي كراف اكيني كولونيزي سي دي موين مثلا سي دي بير Yassine, moi je suis en Kabylie, je circule librement, j'achète ce que je veux, je vends ce que je veux, je côtoie qui je veux, je n'ai jamais eu de ma vie un problème avec les autorités, un encombrement par les autorités. Au contraire, elles étaient là, les autorités, rien que pour me motiver, rien que pour m'encourager. J'ai jamais eu un problème avec la PC, ni la Wilaya, ni le ministère de l'Agriculture ou la ville Zahir. Comment تولي الكوميرسي الحو تولي ثيحونا غير فنون انت راه تقطون انت راه تشامد سي الخارج اون كابيلي ils me disent ابريك اقلا غنتستعمر الاستعمار سي با سا الاستعمار سي السلاح سي اللاز سي لا مالادي سي لاكواز je suis libre en Kabylie je me permets de partir à Oran à tout moment et que bien sûr les Oranais ils sont le bienvenu en Kabylie ماشي راه يديني مداكيني بلي كيقنا نتستعمر non. Tu sais, Yassine, à un moment, on a mis l'identité. Pourquoi tu regardes la Constitution, on dit, tu as l'identité, on l'a Tout à fait, ماشي فرون كتشيني vous êtes un exemple يعني vous êtes un exemple pour كي توالي il suffit يعني ديري لنا تصام كتشيني دايا Yassine, il demande les macaques vraiment الوالين تقبايجي ديال كواغوض alors que maintenant tu vas faire تقبايلي تثبيت ولاش بوغفل je te promets Yassine avec mes propres yeux j'ai vu les documents soi-disant officiels délivrés par Farhat Mhennia qui est Bouchayagin ils sont écrits en français pendant que je vois une caserne soit que c'est mazir exact les casernes les communes les daïras les hôpitaux les lycées à Alger les CEM à Alger tous les centres culturels d'Il Zahir
tous les ministres, la présidence, à المرادية سوا كتب ستيفينار فعرفت فقبايليت صاروا مثل شهر قلنا تكسب. Et les choses se font par étapes, c'est pas. Oui, c'est des prétextes. مساكيت وقاعد يموت نبيع en 2021, c'est un prétexte. Ou c'est une raison, pas d'argument. Oulage, dans le fond, il n'y a rien du tout. Le meilleur élément qui se met à dire, Aïdis, أكدي يهدر في 2001 نا في 60 même 63 هضرنا في اللاس 2001 خدم الناس اللي كانوا يتواشولين بوذاك نين يموتنا كي دروس نتبيضارا ماشي 2000 لا 2021 les cagnottes c'est 2021. Écoutez les macaques, simple preuve que vous n'existez plus en Kabylie. Le 20 avril vous l'avez fait à Paris, pas en Algérie, pas en Kabylie. Donc قيمة داك نيت لا مكان الحمد لله فرح غاو نقدر كنت سعام ثمورث او نتي سدوم ربي معنات فامي سي قلت شغال كنا حوايجها انا وادي مسلاين فورا اميروج تشاو سوا كي يدير وي تشاو سوا ابري يدير تشاو سوا من بعد شو كيف تسوى تاكيت حسيسه داكور اي تري بيان يدير الا وجد غادر نو Ben, tout à fait. C'est une question à Méroche, mais on a choisi. Il n'y a pas de souci. سمحي avant سمحي لو ودي هضر يدير ابري اروح يدير با de souci سمحي كتزرع Merci. صحيت. Ben, exactement. Donc, vous avez déjà posé la question à Améroche. Je pense que je ne me trompe pas de la personne qui a posé la question. C'est moi qui a posé 30 questions pour Améroche. جي كان يشفرنا كم كان تشفرنا سؤال مدريا. Donc posez-nous la question à Améroche. Qu'est-ce que tu proposes de chez Saïr de la vie c'est à peu près c'est ça. La Kabylie. Là, c'est pas demain. Teralina, c'est qui ambulance? Ambulance, c'est les Tidali. Ok, c'est ambulance à la fin. Très bien. Donc la question, je pense que même pas Gumkenis. La question est Gumkenis simplement parce que Améroche, bon, c'est quelqu'un. يتزل يكث في الجيري entière mais تقرا اللي كيدير écoutez bien déjà question c'est bon راح تستعفض لا شنو متى يوم بيلونس وقاعد يسعنا لا بالو de la femme chez soi d'accord vas-y descends pas que ça il se fait remarquer كيما لا ولي امبيلونس لو شنو غادي نعطي النوق ولا سيف كم سلي امبيلونس الف قسم سيالي صح تامر سبحان non vas-y pose-moi la question ما تبغي قلت ما pas de souci non انا باسكو امر جو ديكوفر سمحي سيناريو كل شنايتو كاكي سمحي فريمون باسكو اسمعني لي مش تاكلوا دا شوي سموز جود oui, c'est normal. Voilà. Normal, je l'assume, c'est honnête de ma part. Bien sûr. باش نقدر ريبوندي بزاف تشكرك شكرا وكاع كيستمع انا قنصني نمشي بيلي فوالا شكرك ديال باس كثير بوكو ديال لايف بيلي اسمو تقول صافي غادينا لي زوماج يتخدموا فوالا كاين توالي غلي لايف بيلي سي امبورطون. Déjà, je fais confiance à Billy. Voilà, c'est une personne respectueuse qu'on respecte beaucoup parce qu'elle respecte tout le monde. C'est un Algérien, un politicien qui revendique des choses bien. Bon, on va dire des petites veines de la voilà, on est. C'est un ressenti psychologique. À quel moment vous avez ressenti que tu dois quitter la Ivanagui? شو الديكليك شو كي كرداكا كي تركيل ناك الصباح نرسي لايفه دقيق يسون دونجورو نادي شو تخمض دقيقين تجي بعض dommage اللي دارا au début il y avait beaucoup de questions sur ça
Moi, j'ai toujours été un garçon engagé pour la cause kabyle, berbère et pour l'Algérie. J'étais condamné en 90 par Abbassi Madani Ali Belhadj quand j'ai chanté Adieu l'Algérie mitafqini Qoray pour le faire de l'Ouaqtni. Vraiment, il faut avoir du courage. Même des Français, j'ai échappé en maintes reprises les années noires à la mort carrément. Quand j'ai soutenu ce mouvement, c'est vrai, il y avait plusieurs personnes qui l'ont dit le mouvement, des cadres, تقدرني ما نسنس ندخل من تسرثيث Dieu merci, أتصيك جبدني ما نسنديني سفراحل. Ce qui a fait vraiment tilt dans ma tête, ce qui m'est arrivé en 2019, j'ai participé au Hirak, j'ai chanté. Le 14 juin, c'est une date inoubliable pour moi. Le 14 juin, j'ai fait un concert de Gourveau. J'ai fini mon concert. Il y avait que les maquistes avec moi. Je me retrouve par la suite à 1h du matin kidnappé. Je suis revenu de la mort. Hein. L'enquête des services de sécurité a prouvé, ils me l'ont dit, je l'ai dit, je le redis, mais ça vient d'eux. J'étais sur mes gardes, je me suis complètement retiré de ce mouvement, mais sans dire quoi que ce soit. J'étais sur mes gardes. Et à partir de là, Emerné a faqan billi faqrasen, ghalin filli Emerné ou di jinera. J'ai vécu vraiment l'enfer. C'est vraiment ce que j'ai vécu en 90 avec les vrais Emerbahni. C'est encore pire. Des menaces de mort. J'ai une tonne de menaces. Et tout ça, ça venait carrément de la tête de ce mouvement. C'est prouvé, c'est pas de la rigolade. Dina, après, ma conscience m'a pas permis de garder le silence et de le laisser parce que j'ai entraîné, j'assume beaucoup de jeunes et dit que je me rappelle la dernière marche en 2018, le 16 avril 2018, il y avait plus de 70 000 personnes de la place de la République, un monde de fou. Mais à ce moment je pense que ma conscience lui s'mhara pour rester silencieux et de laisser les jeunes. Alors j'ai commencé à dénoncer sans pitié ce mouvement à ce jour. Donc si j'ai bien compris, la phase de avec les services, donc vous étiez informé par des services de se retirer. Ah oui, non, après l'enquête, parce que ma mandal, ma voiture, les macaques qui étaient dans ma voiture, et m'ont déposé 5 drapeaux dans le coffre de la voiture, moi je me suis même pas rendu compte. Les drapeaux, les drapeaux de la voiture, les drapeaux du Mac. D'abord, une fois que j'étais libéré, je suis passé à l'enquête, c'est tout à fait normal, hein, pour, Narid, Amirosh, tu as les drapeaux du Mac dans ton véhicule? Mais c'est jamais de la vie. Et que ça parce que ils sont tous en prison actuellement. Les personnes qui étaient avec moi dans la voiture, ils sont tous derrière les barreaux. On a dit. Merci beaucoup. Ambulance, c'est pour toi. سمحية وكاع كي تسالي راح نقراو كيسين غيرها. واه عندنا فرصة اللي تدير ديك راسي تسول الضرورة ولاش تشويلا. أزول عليه صافا. الزول في اللمة والتمازي. السلامة. لاباس الحمد لله. أول غرب. لا ليبرتي ذاك يدير لايف كاين ولاش زعما. Tant que tu respectes la République. C'est une obligation, c'est la liberté, allez. Ce que j'ai remarqué, les lives le Mac, l'essentiel de l'Algérie, il n'y a pas de problème. Marocain, malien, espagnol, l'essentiel, tu insultes l'Algérie, il n'y a pas de problème. Même des lives guinéens, l'essentiel, tu es contre le Mac, il n'y a pas de problème. Yassine Niouni Sobekini, elle a des TikTok, ديون يخدم من الماكسيموم من كرا يفرق في كايتا كتيزي وزو بروبليم يستيزي وزو غاري وشو c'est vrai. Je viens de me rendre compte à ambulance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Yannis, c'est pas Yassine, on va faire Yassine. Il y a Yassine et Yannis. Yannis mon قرار يجون عليه.
اليزي ميس نتو بيرت فوالا انا كيما راني بغي غدا لي مي وندي لكن انا كيني ماشي ذا قبيلي كيني ذا مزيغ فرق ما كي بيكدو وهراني ناكدو عندنا فيها ايدينين كينين وهرانا عندنا فا كاين سينا كذا مزيغ كش داري فيه كش ذا سوسي ذا شاوي ذا شوك خاطر وي كذا كينيا كيني جو بريزونت داخل الجيري كوم ان كابيل وين دمجاج راني كذا قبيلي فغو ناقم ما داخل ما فار الجزائر جو سوي ان الجيريان سي نورمال زعما غادي ندير يونان المون سينا كذا قبيلي انا امريكان كذا قبيلي جو سوي الجيريان الوغ ماشي وين ديوثن كندير الماك هذا غثني لها لما كاين زرات باللي كريين تيدي وكنا ذا الدنيا يسرا كابيلي مالوغوزمون توشي ناقص انا جايفه لا بروفات مثلا جايفه ديال العكوز جايفه تقول هذا ولا اللي يعرف راسك اللي ماشي ديال الماكي كلا سي جوست تقبل هذه كواد باسكو هو الفضل مي ماشي شكل بون ديوثن ديال الماك صافي ديري لها وين ديولين رداكيا اكثر الماك هذا شو اللي يزيد ديك التاويخ اي غير جياسكا اي غير اسم الشبيبات القبائل اي غير ماشي شبيبات تيزيوزو اي غير ونفنا الاستاد تيزيوزو فنينا هذا في كايس كاين ذا شو زرير كان شو زرير ثمازيغ ثاقيني لنا ساكي ديال الدستور تسكينا كو ديك ساكو يمازيغنا كيما ديال نور افريكا مي ذا شو نفس مقران القبائل تيخدمن انش ثاقينيا ماشي الزوخ 90% اكزاكتومون سي لا فيغيتي هاكي عفوا ربي وين كني كتف النظريه القوميه العربيه سي معاون نسن لي زونغليا لي فرونسيان سي بورسين توارقام سي بورسين نموت سي بورسين توحفس سي بورسين روا كاين نديرها خاطر نوير الفطر نوير القوميه العربيه يا كينيا الوغ تسال دوك اللي غير دوك جاكني انا شنو غيصاوب الساكا ديال حيونا دا غيفرق وكاين في كايز تيزيوزو صحاب تيزيوزو كتشدو ميز Ça se dit pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça se dit pas. Non, non. Effectivement. Non, non, je condamne. Ce genre de propos, non. Qui font la division entre Bédouya et Tizi Ouzou, c'est incroyable. Heureusement qu'ils ont qu'une vingtaine, trentaine de téléspectateurs. Yannis, parce que j'ai des lives, si plusieurs fois des lives. Yannis, à chaque fois, arrête, parce que nous connaissons le diviseur. Je tiens à regarder le diviseur puissance 1. Arrête le régionalisme. Parce que c'est déjà سمحلي après هذه كذا دراسة شفت سمحلي parce que les années 70 les années 80 كان داخل les générations تقدم شفات دامر شي شفات interdit déjà dans la taqwet des cours mes aînés sont ma famille tout ça انت دا تقوي زخلا كورا ساقي الحمد لله تبوني ناس مازال تقشيش لي بومرداس اون 80 ولتما امبوسيبل تنهضر تقبالي ديال الجي سمحي ما كزمغا ما والو وي كيانيس استعلمنا ضرني ولاش المريض جالس طيفي داك قسنطيني ولاش المريض جالس قبايلين تعرف يوكل حالاني سيباريني الجزائريين امين لحقنا المريض سيبارين في المخ يروح يانيس فوالا دوك يانيس الشغل كي تجي طيك يانيس باسكو انا اذا صح تاعي سي نوتر موفمون صح تاعي ميرسي الا مام ليمون الا مام يونس ميس دي الجيري افريكان هذا شو انا داع لي كور دو ليون اذا توتي تروحوا لنا لي لايف ندا ترجم القبايل قناص ماشي القبايل يسمنا نكوني في كايث نكوني في كايث فينيقيا نساوي دوك ورنيك الاسطوانيين بالغيط يكون احنا احفاد بن كنعان فينيقيين سيتو فوالا تساوين دايز مرغون دينيا ثم ميرث باخد شكرا نعطيك الصحة ونكزمام سلاي مولي شواليف دوماج يروح كيماتنا ونكزمام سلاي سمحب فوالا سبيسيالمون على في مثلا كيديولي زريعة بيان سور بريمو دينا بلي ماشي كيني وين يا نيس قشيش العاري يا نيس ميسع شغلاكي اللي هو راه شغلاكي اكزاكتومون كاين كما سمحي كان كاين يباس حمله تقدر تصبغ ديال لايف في الشغلاكي صبغ ديال لايف ناس لا يا نيس كما ناس شغل قلت كش من هذه لا بيرسونالمون ولا رتسالي دي فوا اكسبرين غير يا نيس باسكو كيبغيو الحاسيله رجيو بيان سور مستمرتنا غير انا حاجه مي اش غادي لافي ناس كاين ديني لا نوترافي بور يعني ماشي انديريكتومون مي بور يعني اموات الغاشي باللي
سي كان افي بيرسونيل يعني سي جو سي با نسدي ولي زيد ديالي ولا شي يتمهن الخلاف قال سميس زيوزونا سميس كايتنا نعرفو بيرت رشنا كيف دونك فوالا اللي هو يعني وين تاي تقصير الشذوم داك اللي كاين جو سي با صنط على الغيداز قارضه ساكي كاين حوايجنا مي فو فير اتونسيون باسكو قالك لي ريزو طاس العمل ديال السنه طاس دونك تمرض تخدم يا كالك جوريا كي كان بروبليم كي الا ميم كيون اللايف اللي ماكيست دوماجو هي الحقاره ميم لينا ورسن الا فهمتي الا وين تاي دونك دينا كانت مثلا سميت شغل كي كان ماشي شغلات مثلا فهمتي نوض ديوال انا مالك ياسين عطيك صراحه شي سكان حاجه نكوني سوالش تويرت مثلا تيزيوزو اوكان بروبليم مثلا يجوديفي ديالي وانا كاين زعما الا بروبليم ولاش اون ا با سا اون ا با يعني تمكاش فيه يعني المدينه كي مثلا نكون نحملت مثلا عند تيزيوزو اي سا نو في بليزير يعني فهمتي ما يعني نحمليت مليح ياسين بور دير لا فيريتي اطاس تحذيني دنوا ديال فكايف اطاس تحذيني في كاميرا فكايف ولا دكونيا مي ce que Yanis il fait que mettre les bâtons dans les roues pour ceux qui combattent pour l'union de l'Algérie. Différents problèmes intérieurs, là on lance un appel de régionalisme ou bien de séparation. Merci pour ton intervention, Yassine. Amirou, tu veux dire quelque chose? je rejoins une ambulance. Mais كي قرا dans le sens هذا ولا ذيت مثلا الخمسه يدسن تفضل بعض كان تمشي فيها مرا ضوايد مي ابري وتمشي فيها مضاريه وكان بروبليم حنا مدان مي او دو لا ديالي دافيشيشا دون دي ريزو سوسيو تهضر ذي مدن سي كوم سي جوستومون تو فو اندوير لي جون أدخل من la même chose que toi de limite ماك tu vas faire détester إيثمك أفيثمك exact ما تمسهم ضرا كذا ما سي با لا بيرد صح السياره ميسا مي يقدر تمسهم غير كذا ما في حل مثلا ديال بعضنا بخام جيت كان بخام نسفهم كي كذا ما في حل ما الخمر الحضره الغاشيه خاطر ولا حدود عليه فرح Merci Amirou. Je remercie tous les Algériens qui étaient présents pendant notre live. Petit rappel, le live était pour but de voir la vérité du MAC, tout en posant plusieurs questions pour Amiroche. Je te remercie profondément pour ta sincérité, pour tes réponses précises et claires. Je remercie toutes les personnes qui étaient intervenues dans le guest. Je me rappelle plus de leur nom. À Chavron double face, oui, je suis double face. Si ça te va pas, روح نغيمانيك par exemple زاد سكوفر راك توي derrière l'écran même كثيرة كفر ذيك راكي قالك ça va pas. Le live était pour but de protéger et de défendre l'Algérie. Merci pour ta collaboration Amiroche. Petit rappel, j'avais refusé toute intervention de chaque maquiste, rien que parce qu'ils sont juste vervelèves, sont des terroristes. Vous le restez pour toujours. Vous pouvez rester à Paris. Et ceux qui sont encore en Algérie, vous pouvez y aller. Vous n'avez qu'à se présenter au Al-Zaïr. Je suis maquiste, je ne veux pas rentrer en prison. Vous êtes déjà vers le KDS est fier, algérien est fier, je défends mes frontières des Sharq al-Gharb. فرحة سوين خدمة الساكنين ونقضى أريغا ونثبوش سكوف راه كنا اللي ما ونجي غير تيلي مولا اليوم باوال أما ذي لي كومونتير كي صغار ناس تيلو أما هو كنا ديما اللايف ذاك كنا درك ما خاطر vous faites que insulter. Remerciements pour les macaques qui marchent à Paris grâce à vous.
plein de projets en Kabylie. Vous n'allez pas les voir malheureusement parce que vous ne pourrez pas rentrer en Algérie. Sur vos pas, vous ne mettrez jamais le pas en Algérie. Rien que ne vous inquiétez pas. أكون تمضل وتغال مثل البترول في حوايج يكون معنا دي مرسل ماشي ديال الحيثين جامي دي الشمال الجزائر دون فوتر فيفون ان ديرنيير ابل ارا تخفيف يضم ارقنا وني فردان اور زريم دا شرف تفهم ني ليدونتيتي ني لي فرونتيير ني بروتيكسيون cherchez encore et lécher les pieds pour Farhat Mehni content lui-même il lèche les pieds pour ceux qui vont lui donner de l'argent تنمرت نونا كلمة لا ما يعطيكم الصحة تنمرت كاميروش ما تبغى تكمل اللايف كمليت مولا شو أنا داين دلوان سندينا جيست لو dernier mot pour remercier à كوكي دي قلان وكذا كي ديولين دي لايف ثمثن وانتم قرانت قرناك l'union fait la force أي مثلا إليتون وقيلا ولا كتبع لي لايف بون نحكي شطوح فاين نخدم هي نيس ماشي داينيس فرحني بورتون داقشيش لها لي دميست تمورتيو وتنكر غالا ميم كاين يبواس دي لايف نعسلا لو ريجيوناليزم وريد الحوار غورنا parce qu'on a des problèmes encore plus graves que cela. Il faut pas tomber dans le jeu. Là, il y a plusieurs lives aussi sans faire attention mais on doit tourner la page, on doit ouvrir une nouvelle page pour une Algérie meilleure. La solidarité entre nous. وكي عجيب on اللايف ديزر فيك يا جماعه ورتالي ورترقم ورسقار ديري واش تخدموا سا سي فريمون سي المومون او جامي مو قلت كان نو زادفيرسير لي زادفيرسير دو نوتر باتري زران باللي يدي لايف 24 sur 24 وقالنا راه ميم با تو سامبلومون باش اكون وين كير بريد اكون وين بريد نسن عندها دف ميمانوان دون اون سيتوياسيون دراماتيك سوا كونداني سوا exilé ou et surtout pour un projet qui tient pas la route. C'est un projet et de se rendre compte aussi à cette seconde où je vous parle, l'Algérie elle est visée et par plusieurs pays. Ils cherchent que la petite bête pour créer un conflit interne et de passer à l'action. ونبغى تمورتنا غتغادر ليبي ثاني مثلا هناك المثلام نجاكم ندير هذا الويت ما بغيت ندير نوض الحاجه شبرون غاميرو on va dire vive l'Algérie كراج العاديين bien sûr elle va exister mobilisez-vous c'est le moment le peuple algérien il est algérien et l'Algérie pour les Algériens Algérie voilà امير ولا واش تبغى دير وانت نمرتك شبرون فريمون تقدر un geste, que ce soit toi, que ce soit tes questions et que ce soit les réponses de Amirouche, c'était vraiment très intéressant. Et puis j'espère que ça va sensibiliser plutôt, voilà, ceux qui sont là. Et le live hier et puis comme ça. On te suit et puis nous sommes là. À la prochaine, Inch'Allah. Mais مثلا مرتين ونركل ويقاد قلاغ براسك 100,000 جام او نير ثان مرتين وني وقاد يبارطاجين وقاد يطابوتين وقاد غادي يخدم لي كور لي جام قلاكن ولا كون قلاكن قلنا سيسونين لا باسكو لو كان ولا شو كون شتا اوطون دو موند اهات بالا كان فشل خاصك اني فشل ماشي تفلحت لنا ثان مرتين منتم قرانت ثان مرتين منتم قرانت اوني لا اي اون ايرا جوسكو بو J'en profite l'occasion, hein, Méroge. Oui. لا شبرون. Je vais نزمل صحة توثق. Sylvie. Ah ouais. Juste pour les 60 personnes qui sont là, ceux qui veulent investir vers le Zaïre, ils n'ont qu'à s'approcher à la chambre de l'agriculture. C'est une fonction, mais à la prochaine. Aussi, au passage. Un B70, il veut dire quelque chose, il me semble. La Slama qui a un B70. Vas-y. Aussi, désolé d'ailleurs. J'ai pas pu me libérer ودي ولا راه اللايف ثاني ولا شغلي فقمه والنهار خصنا الساقي ديال اللايف مي معليش ولا شغلي
فكرة النظام أقلق ثورة كي نقارن مازال بريد يضول مازال ندوكل مازال نخدم أكن يقلق ثان ميرتا مخرج فيف لالجيري صحيتو دان ميرسي ضام كيسير قال لي بور تو الموند